niso wanya ye wisi ni nya no ode kwa ye beboa o eprusu ho na no da nchane a ebesunsun fem sa asetan wa hu se no ma mfa akontu hunya bi anka betu kyese wa ankasa botiri so wonu ho to bi asa wonka wa no oduro ayaji sidi bese atie mui esa bebu nya de kwa koma fato yem ye nya so obedu ofenso na monzungu udunka mo fa so ndan no a bisa alhaji sidi be yebecho ana afa na home na frem 0240 994362 0240 994362 ana 0266 666668 0266 Alaji number. 66 be ya na we your telephone number. Okay no as 66 bia be zuti. 0266 666668 ofra alaji CDB ebeje oso won mo kan ho na no pe yesi nkonwa ya do Mpasuaso ti se dwumadi esomwo na afia kyen brodua the finance minister why crowd the boka temunsem na poso anopai what the na poso hey na poso na ekosku na cheche ni bia no chiade technical drawing okay. Yeah, you answer subject na da so. Oh, David. Me ekute life skills go any ho na. Ave or say and then it is basalite. Ice. Na yete hotel. O se chese na ya basa. Basa bro no basalite. Basalite. Okay. Yo, kwabena me de obokrata mu mpensem na ebre Ghana tiefo a wo mu ti agenkwa 101.9 kasafidie na wo mu hwe Facebook na ebrekro na wo mutie hwede ye koso ewo YouTube na anopa afia chia brodia aka midibewom ana maje bra mede na poso eye de obokrata mu mpensem no ebrewo na mede daily graphic de obokrata no na efrase wo hwe krata no anim ha mampani na adodan kwa akufo adone ya mampanifo bi gina ha eno no mo chese ebibremu akandifo wonu mu bokro no dodo wonu mu wiye sika dodo sika efa wo mo nsase afibia na nam so ma bibima hwere eye $88 billion eno ho asem odiaba na wokwa krata afane bia wode abeto dwa kire posi ni bia se wokwadi banku ma da no suo se wokwadi fufuo ma aburu no suo watimi akwatena ka mu ajai ni tuo atoka anim asori afrika anim wasiko ama sabre no ho asem no aye bibo mo ba mane sa IGP atwena sen ya interdict no se wanam sa akwan we so etimi akogya ni post tuo wo kam se dia adwene pa na papa we wo adwene eno so wonsem aba Ghana Education Service abo amane o daily graphic de obokrata animo atre ntoto ye ne nhihye bi a ekwaso wo SHS placement nimo emofre tro BC so hwewie non ba ko school adantem SHS no akwaye pinso ama sabre de maame na papa wesika na wo anya suku a wo pa yetumi kotodo uwram eno wono mde kokobo abakrata de honsam aba kope bi na kenkan sempi wo magodie die wom na manone die wom a the daily graphic the obokrata no edi abadwaso Ghanaian Times the obokrata no na eto wo so ore krata na ni manu makeno for riata da ha o man photo samfo behwe na ni mu fa ayo na kiki adana mo maso otumi se papa no ya brante no ote swag and oda hanom na ni kokromoti bi enu asise se and asi peg no wakasa and wakasa no wototo ne nsa na wo hwa na asam a wokan na etia and aban no yehwa ni mu se bibi fa debt exchange program no ho no ode ho nsem bi ebeto dwa se ejebo eja wanya ba bedru se do no mo boy amane se kia kebusumi nkwa na wie ye de na debt exchange program hyehyeye no se de ho nsem pasiti no no de adan Ghana fo ho nsem ewo hanom ana mampani nsem a wode atodwa afa ebibimam akandifo kwan a ono fa so wie sika fum sika sa brato na ede ohawni abenedie ne ntwensan abrabo ebe bibima so no
His Excellency na Aduanaba Akufo the Ghanaian Times the Obokrata anymore. What they aba and when some the most authoritative newspaper or they atuja na eji ewaha Attorney General and what they say dear your friend is say human rights no yemiemu papa na entimi moban eche say enipa bi tie enipa bi fa ahudie so a emoa entisi ade no di adwuma sa atena ya na ye de camera yenim no ho abeboa yen ama yetimi agina brand wo man no mra ene ne nhihye ne kwan nipa efa so edi enkita ho mo mampani da John Dramani Mahama Gonja de sekronkron ewo the Ghanaian Times the Obokrata no de atoja kire se bibi memu mpanimfo bia da wonu ho akronforemfo en wonu mu di amahodo ni nyasa entu obesre se akwakwaya kwansidi eda yanim ne yenhwe na yentimi entu so sa na nipa ena emamra ya adwuma nyemra ena manipa eye adwuma eno eye nsem bia pie ewo the Ghanaian Times the Obokrata ni mo de agodie mu nsam aba ebrekro na nigidie mu nsam na ama no nsam Ukraine Russia war eno so gusu ama hodo asabre wo keke wo ho abom edi aboa Ukraine eno so ho nsam ewa ha na me de find that the Obokrata no na eto awo so wo share the find that the Obokrata na ni mu akwabena or say let's stop thefts na chasa krono na mampani na Aduanaba Akufo ado ka ho asem no ena ewa hai na wo kiremu a ebibre mu akandifo ena ededa da ma hodo na no ewo ebibre me kire Africa enti yenhwe sesa krono nketenkete na mpanifo bi betena so a wonu mu ebo no ye bejai na sika bi efa bibiman sase no etimi efri ho ehwo nsam ewa ha mampani dada John Dramani Mahama sade medinki aka ngoja de sekronkron ono so abonkomo de nsam bi atodwa efa ekwan a ye befa so atwatwa ye ho kasa bibiman na ye kwa ye ni mebesi abo basa ye betimi efri na de nyame de dum ye eye natural resources no ye befa enu aso adada ye ho abo ye ho bra eba ne sa wo kire se ebeboa pa me da so agina the find that the Obokrata anymore youth employment agency ana sabre de ono so de abeto na o ma asem o mo kan se emfa won ne kwamu abaga na ne sikahye aba de atie bia ga na befa ne ntema pefro enu nti won mo ka kowie se Ghana nkakrakra youth employment agency wo mo bekoso abie nnwuma ewa ahonyehia breimo ama wo bibia etumi enyo bi ayo enu ye the find that the Obokrata na nsem bi kan ho anopai ono so ede abadwa so mede the custodian the Obokrata ena eto awoso JFK ana sabre wo bo amane ede nhihye ya NPP amanyoko no ayo se bosumi ye besim ye ogefo bosumi che February kia eye crucial meetings bekoso ewa amanyoko NPP ene wo ma entem ehwo nsem ewa ha na empanimfo bi di atodwa etre se Ghana ye wono eye wo manfo efri wono mo mamu bua edi wo musika be hyenwuma mu wa ha ena beboa ma Ghana ye sika sam ye economy no atimi agina ne naso etiem ye ni na ho pa na safo ne ye ni nku wo mo ho na ye nhwe kwan a ye befa so a ye bedodo wo mo adada wo mo na atimi aboa amo mu di wo musika be hye enwumam eno ho nsem ena ebre the custodian ode abadwa so nya bi na kenkan ansema mabobo so na aposo yi ubedo masuko e wo krata animo made the publisher the Obokrata na eto awoso wo hwe publisher the Obokrata na animo a mampani na Aduanaba Akufo ado bibiman a wo frem mu akandifo se wo mo nhwe ntoto niema no wonu munya ekro no bo nkatenkete ne sika ya ye ni biada so ma efa yensa asem aka ho asem etimi nkomu pi ana afa youth employment agency so obi anwuma ama mebuna tumi anya bia yo eno so ho asem o mo se mfa ho ne sika asem wanyina ne na so Ghana me ho nsem eno so the publisher the Obokrata no ede aba ana mi rakwasi praten so nsa wade agu ne kokosu se ya and was NDC minority reshuffle lacks common sense ensuo bia nyina mu sansa san yo mo ye no akandifo nim awo emrahye bedafie no enko ba bia hui enye papa entiyam ye ni na ho na ade a mo ye no ne botaye pa no ene sei ene no so krata no ede ho nsem aba a sabre wo bo ho amane
Eye Republic the obokrata no na sabre wono soso di biaba wo hwe Johnson ase edu nkatia me ofa ko wankradi mu a wo se wo kirem ni senti asansa saye na badom kuma ne fam wo mra hyebadwafie eno nsoso ho ansam e wo hanom akrata no ode aba Eye Republic the obokrata na bo amane de atodwa se ya kire akromforemfo nan bia wo mo de agese wanka disi ya nua de wo bakwa akwa hwedi ni mu no no mu wom e ho nsam e wo ha Mampani na adodan kwa kufu ado eye nsamu a wode atodwa fa bibima ho no krata no ede aba enu nti kopa bi na kenka ma me shari ayukobo twe o men suafo wo hwe ya ma no nsam ho ensam ne ntoto ye nyina so wono nso so edi bia ba fa amanone ene akonto mu nsam ne mpempre yi entoto ye ne hye ya wodo a ye de ato ho de medi tu apo na medi awie aye braso sam de obokrata me chere the chronicle Wusha krata no anim hanomu a Johnson ase edunkatia wase hwai Haruna Idrisu Mutaka Mubarak ana empanimfo bi a eka ho ya fire wo mo why they were fired wakyerem ni senti and what ese amanyokuo bi ahwese speaker wote adwaso am na hyebadwafie no wo mo ne no kɔ nakra na nka wedi ehu ye nka ye ndisi amanyokuo Wonum penny na ye Speaker of Parliament. And so NPP ye majority no. Momuni Speaker eka echen NDC. Wasi ano sa ni anu ane say ana amene. Eba no sa one man hye ne ntoto ya wodo onu pe no. Etimi enwie mu die. His Excellency the former President John Dramani Mahama and watch say bibima ye. Akandifua kita hye proye kankan dream dia do kro me am omo akwanya amwo mu niye so eba ne sa de didi mu se ya eho asem no daachi bi ebeye bibia ho ana abetodwa wo mampani na adodan kwa akufo adon so nsem ode atodwa etre se bibima wase ye soro wakane agina brane na yetumi toto ye ne no so ho asem wa ha na the chronicle the obokrata ne kire mu se eye best point service loans Sika krabia no emu adwuma yefo mienu ya hye so onum kwada afiase emfiedu na wo mu ade kodi a wonu mu ye ne se sika bia fa wo mu sa sekrata ne se still na just wonu mu awia 1.2 million Ghana cedis aswala pa enti wonu mu kwa afiase ana se na ade no hwese de esi yoyo na krata na ba amane se mi rato forcing or say Mahama backs me. Not just a man penny that I don't drama mama tanachi. E wo dibra for Freddy Ashan and Sa. So American didn't find ma a year minority. Or may not say your fear no. And no soon say become a good year some come home. And now fay a man on a dear. Ah, cratano at the abeja shall pay. Aha. And a bre mammy quite say me for the obokrata mumpes and pensemun aposono. And see me jai batono. Ediama Aduanaba Agyenim Boateng kwabna afia ye efia boko oh we radio do me boko eni adwuma na NPP communicators okay won mu kire mu se omo press for demands bi na demand na omo hwe no emai enti until further notice almost actually be omo ma adwuma biom almost say ento say ensankaye ni de omo de ensankaye bi esika enu de omo ebi e mobile phone almost ebi e credit almost demands ene na edoso omo je afiri ho aho omo je afiri na asama na ado ho ba je be fra ba de omo nso enya ma ye no de omo ma adwuma radio TV so omo si so poso kakra na je ka ho titiye bi ni namba bi a e ba kire se unse na yewura alanch kodwo kire maten wa ha yeah ebi kire se a machination okay a orchestrated all right effort. Agenda elimination by rough tactics aswala pa yakwa homa no so na ye ni yewura Abraham Bodi aka Opoman enim komo na we musa no say yewura Alan Camp ete say mira Abraham Bodi wotemenka akra me wasem wakwa aba ha ya agenkwa 101.9 so mira ne fie bokọ de
Nyame adom ogusu hire na. Yo, e abeda se pisa no pe so yeto nsafro ho wage yeso na woni ye bedi enkommo. Ano pe ye fra wo a enye bone ye nya ne ntie se eyewura Alan Kojo Chematen wo ba Asante Mantemu. Wada ruma enukure be na wo sa ansemu enukure bi wo mu a ne nante se pa ani sei. Yo me da sinitia etiefo enyina. Sani okana enokre yura Alan Chematen eba Asante Mamu ene emodon nondu apa ho be nsima edidie na obi wi mu sen abisi Kumasi airport oba ye free airport na ni nyina e komensia ni akwa akotia Asante kotoko hene otumpo se to yeli Asante Manra na yura no akoda na se na fe so ordinary so ade hu no ewo politics mo atosu bi ma chene ni onim se yera Alan Chematen ekoye bi ba cho so jitim sa Ba cho say yes Asante na Asante Manra so eka hu eno nya asa position no okay it is a ne wawie na adwuma nyina na so de ato a em so officially wabebon amane na emum na wo se obeda na so sempo ota na chi na oye na baba again na baba dom no ma this position in sakan na minia politics obi a wonani to ade hu ni ne dai som enti se yewura no owie no oda otumfo ase no oda Asante Ma ase wi a na fe wo san de nani to ade hu no e wo politics mu e de ato yewura anim se nyame ya adom na MPP sana na ekufo ado mraso se onko biemu ide na ono so ewani da so ne da so bi se ode no be se flag bearership contest ni ade a ode no so be otumfo ni na wasle otumfo ensem hira no wasle na ni madom na na konkonya so ana woko ben ipadwa se nyina ye da o stadium po nyankopon na nanom so bompa ye free ye nananom ene nsamanfo so eso so omo nyina amane ta omo ta na chima na ni manwu ase na wo timi ye aduma kese ma na ni mo ye nyam e ma bi ka Asante Man abra na o ye minister no o stress omo nsa mo mpa ye nta na chi omo mfa omo bi nta na chi ebra wo yi na nim se MPP die akonya so obi a timi na flag bearership contest na obeko bi no o hi omo mpa ibo enti oni otumfo wi a ape obekwa akohia MPP mpanifo regional executive party no ya dey ase ewo anibifo omudi party na ni mo region no so de bekwa akoto omuto ani no no mahia owi a executive committee no ho executive committee no consists of all the executive members some membership from the region no oni omuso be hia oni omu nyina wi a na afi wabe address Asante Man nyina ewo Heroes Park na wabeka no dia beto o manim so se nyame ya adom na ye bia obi amfa ne mpaibo eni ni nimdie eni ni bibia ntane yo mira yewura Chematen ba wo ba Asante Mantemu sai ana panifo a won mo da meku na no Asante Mantemu no ne ba no mu so mu afa oh se si ami no kasa idie enkomodie no ne omu bedi unim se party ni mbie official campaign entinya campaign na obeye ene bia wa pro bia nemom obeda o mase ebi kansa ne me kan no for the past 6 years omuta na chia betim samri abra na oye minister jumade odi omu faiboni adwumaden ta na chi no obeda o mase no wi a ode beto o mani se nyame ya adom na omu pie MPP contest na obekobi enti party for ne chairman for no ebredu a omoso omonom no na omomu ano na owani so ade hunu bebre a obeso ode beboa party no Ghana man eni Asante Man yo yewa bodi ye ready say hwe ye nya ne ntiye aya atesam ne ye bisawo
Yes, mu de krata ko metro mass se ka mu behia motoka ni bia bia mo de be fa dom ana ebusuafo ni bia kwa akosia yewra chematen krata na mo de ko yes ye mfi mu kra adukura bia ne wom minia de zebra yetu no men pese ye bechi sa nioma ni nyina na kakra mekane se metro mass ya ban aduma individual here were right so for prison being NDC being MPP BCAPP enti uni awo now the sergeant be say so tima it is a party na wo mo ano it is answer won tina ba bia wo tin da and I won drive car no so da le mo media me say sabra ya gridie ye mpesa ye be ko ho ewi ase nyame ne singene nyame so wasi obi hina we ya hwe nyi ena nipa bia ansa na obedi ade no ben a ebre samre ne mu odin pa ade a wonya ne akokudro ene se ubum obamumu ena wadi tem se obe ya ade sabre de ifi se mi ni awon ye mpese ye be ko ho ne mum ne wo ya ni so an se ye nyina ye hia alan kojo semanten ewo airport anope ni ne na bamanhia yewra yemusa we ni afie komo no ensi adopai yenya krata bia me no ka se bi da manimu ha me gidi se bi kura so aso wanya bi MPP communicators say wonu ani mpanyifo party no mpanyifo edi nkomo wonu hia no ma bi na nkomo no ensi enti efi na kro no ento se wonu adesrede a wonu hia no beba no omu nko radio so bio ene kura se ne nko so mu ba ya fidie so na yewra nchabaten ba wo be kura yedi ho nkomo enso omu so mu ma ya domo suko ama nte ya ye tiche se ala nchamaten benti ena sakata na ba bonti eno so wo se ne sei nini ameda se enra yedi nkomo we bebre anajo ankwa na ye ko hun to kwa bebre na MPP communicators enioma omo sha ase so mbehia omu hia ye no enye ne me opoma na me wo e bia me kuma omo esanse yenim se omo brepa oma ansa no bi beto unity sa ansana bosume be num ni nan ya pekakra bi dia bre no enu kwasem omo bre nemo se obi be sanse se me nkata ni anya ebre mu a munim se party panyini baako ba betia otumfo na fake wachia party mpanyifo ene ye de sa secular ne ba nini asani odo su konko ye no ninim sa ye general sorry ye wahu no nini wachinye yaso echeche yaso ye enye and some of our communicators are almost way up now I'm going for more now so yeah the assistant say baby you know I want in here ye say Alan kojo tremanchen or babetia on him so be a boy in any man some man song kiti we nyina ehia omo me ya sadia no so omo buade and omo te party ni nsema nke die pm keke say ye ba osun for no all these things no because here hot water ye ba tantumari ahowia ye do ho ayaye then so be ba party aka cho say e be a letter day thing position ni papa bi enenya bi ya appoint no ene waru mama no obra ye bread party ni buy no bibrenya bi including the omo person medi nanim no enti party ni omo ye ni bi anom ye no then so ye ni sa enye ye enu nti ni ye mu bi ani abre no mi ro my when we be ka say send signal bi say elimination by rough tactics bi wo anasa machinations bi wo ho a scheme bi wo ho e koso ana ani aba ya set almost say ya set there time say you know ya boy ya ho asie ya boy ya ho asie long time ye ni say sa nyoma we nyina beba enti nyoma dia ya no e ya mi miensa e san say ni pana ye no mu din no ye mu bi ya aduma order kana ni e din so ya ni sa kwa some of them here captain maybe a coach maybe a deputy captain so we know their role and their tactics enti ya boy ahun dada ti ni omo ye no enti mi nye bibia enti yi bibia ye tima na tim ensesaye bi ama
Mo Yera Abraham Bodi aka Opoma na kai ajenkwa feneti fo bedase yema Yera Alan emechia ohene ewie owie a enkomo di eche bia no ye be saba won chen ye no babidi mini amedase na ansa na me nko no ye se asantiman kuran ye se alenjamante members kuran ye se MPP phone kuran se party no ye mane me ye se NDC party da ye ma party ye mfa titiase mu me ye party no ye ma party no ye mfa autocracy e me ye party no ye nananom ni papa no mo te party no no me ye lawyer doctors any ahemfo ano who believe embra amanie amamre any krokro ye any pepepe ye enti eno an ye ni abra ye defending enti obia mana kuma nchani ye bibiansi ye so MPP na na gina wo na ye guso ku ye mo bi ye nyamre ye mo bi meta party ni foda ye fa party no so ma obia obeto somebody like Opoma Kram ya kwala no me ye party aduma 1994 I have my ID card someone here registered transparent FNC membership here the abeto abana I was a party polling agent e wa ahodo clinic na wa NDC regime na kola me 3 secondary school first na me agent why na afacha wo ya obida ye the party abema obi a wombre enya duma da e da se ya so ya da wase ya be san ba wo che na de ombre ye no brepemu no wo be cheche sa asem nie mu ache Opoma ya da wase anopai abusiafo Abraham Bodi aka Opoma wase party wo bi mle afia asem be ba dabi asem de ebeba dabi na mpanifo ka asem bi se asem kase e ba Frankensi so ebehu ana aba mimi momu de pe wono ne kasa wo kasa na me gina so se te sa se de no Opoma e kan se eye mirror lankwajo chemate oba Ashanti region ti e na se de ye tete se communicators so mo me ye adwuma no eye mafia tates no mo bo papa ne de a anya mo ana mo ha mo ho da bia me kase de deba ne kokoba omo nyina ya nwonafo ma sa na fusa na ene salifu omo nyina nso so eye emama enti eye amanyokuo ba ko ana tumi mu nchichemu abem at the end of the day nipa ba ko pe ene benya ye hu ne sa eba ne sa wo kwata mi ruala na chi o so kata ba wo mi achi o so kwata Canada Japan achi o so wo kwata wo bibi opeso oba achi o e wo se wo tuni nyina agu na ade wani manyam ta nipa ba ko pe enti da chi bia sa ye mi ruala ne nti ana party communicators ni twa na mo mu tuni so okonya obi bisa se mo press for demands no ebi anye nne enye nra ayeda na why now yes ade we enti na me ka se de mi Opoma asem o kan na me mitina so set sa pa na se daati bi mi ralan ebedi nim e wo party ni mu a mo beta na chi ana mo besan donc o me kasa mo be kasa ma na asem nkasa ma o be kasa mo ye nya atwe mo nyai sente sa so se de mi rebra mo ka me nkrante ne fo twa na twa ha e na ebia manyokuo no mu ano mo pa bibi ana akwasi asem na yemfama wo mo yemfama wo mo na wo madwuma no edin edrumre bi kura se nipa befa ka obeba adwuma enya adwuma ketwa ewiase yesi anka ni wachi a wo se agoro na edin edrumre bi omo yusu moto ni bi wo ahwe stress omo go through edrumre bi asika kura se party communicator de beto credit e de aye adwuma enti so won ma pushi mu ase wo mo pe ana momfa ma wo mo ana coincidentally and me rala asem na besia mesra mo fa ma wo mo na papa fo no mo bre okay etro bi wo mo bebo mo ni hu hancho wa ha bo kra de tro bre no ma metina kodwo ne ne ko because o osime ba nyina na metie wo benya na nkwa wa ha bato medru ye se sa ni pe wo no ane ka ana ni moto bi e finance ne petrol enko betumi aba kama enti mesra mo adwuma no na boys ne ye no okay adwuma na papa fo ne ye no mo ma adwuma ne nyo mo anika na mo nso so mo ma mani na ho amanyokuo no e de aye wo bi a wa ye adwuma wo mpa na obi bato no minim se ye ka communicators no we yafa enso mprebro ko yi woni ma benya asem tutumi nyi wanim munya sa ne ma na amanyokuo no fa ne tuma pamfra na anya mo nko na mo bedidi pete ana anya mo nko na amanyokuo no ba ma mo wo mo ba ma Ghana fo nyina ena mo na mo se mo nkasa ye mfa mo ho mu bibi pa na mo ka hye no se mu ni mu a enti mpanifo mo so mo mfa de wo sa mo de mo
no munya de wo so no moye okay no munya said you also moye no ye fiachia bodua was say coming event always cast its shadows asangese ba ya na franka ensi so enti yenhwe na yenyo ni ye sebeya ebefa netam pa efra abusia mamenko Boateng krom no konongo na yenni komo bi ewo ho emra yene yewra Philip Dua ko akodi nkomo na sukuu dan bia ye jan wo ho a ye wie sonkoda no twa kwatentene wakwa kusua de obeba na rusua nya ne kom mi Dua no pe wotemen ka me mwate wakwa ba ha aya agyenkwa 1.9 kasafidie so asante mantem kumasi yo minia na akwanya ya ono akra na efie bokode yeguso yatin koma yemu ni ano pai abula obia wo to school no yenu ya no kwa atento tabre kete omodi mpie omo na mwura mpawa yenya hu ne do da sama yo yewra Philip Dua wo ye director de ma Abak ye foundation ensam ye tete ne se sukuu dan no de ye se awie a chese abonframa nyina bubbo mu bibia ye kama edi enti ena sukuu dan ye mie mam koda nkosua de wo mu a gese no mu twa kwa atententre obekwa akoduo no abrese tam edi enti a I something. Yeah, no cat in Kruma. A question. Akranka wo down wo ye my kakra. Yo many afternoon can. Me to won kan. That American. Kwa Boateng Kruma wo Asante Atem Central. Me chere eye konongo. Ye district municipality executive. Honorable Robert Yakwache. Hono wo kwa Boateng Krom se sie ya asem se be se de dan a ye sie ho pa ke dan kama be si sa brin emie dan na no school for nkola etimi akom a ke se kwa Boateng Krom a enkola e wo ho de anopai make us say anopa no ntia na omutim omutwa kwan 4 kilometers o ma kwa ko pie mu nkuro foforo so bia akọ school enso dan ni sikrom wa no ka say de obi amfa ho so bebie ano na nkora no akomu nyina ya asemseme MC ana DC we aware say edan ya wo Boateng Krom ya wie wo ba ye Facebook no so aye de timu say edan ya wie a enkoda akosua de wo mu a eyeye edi enti na DC ye district education director ani ne panyifo ewo ho a leaders omuhwe eman kwa 4 kilometers ansana wo no pa kwa be no bi ya say de 4 kilometers ne kura so nchen a be ya kura ne nam e kwan o mo nam so no mo de school no say forest ankasa forest to a ti say ni pa bonfu ko pim e wo Boateng Krom kwan so a obetumi atem kura ebie yes no sa under the 1 million na na kufu adoba ye 1 million consequence pound na obody CCB school dan no enu bia obo started 28 April 2018 and a dan no obody nsie bosume nsia pe obody bosume nsia eti dan ni ho it is 2018 na wie ya 2019 na wie ya the sabe ya make say contract na ni e say Crazy Company Limited where we are Jumano. Where we are Jumano no the Sia no Casay. A dano was a friend in a assembly member. Our Boateng Krom in change. The committee now react after 6 years. One then. Any education director and so Casa education director on state. Dano, yeah, assembly man also then a Fabreno. A honorable Robert Yakwache. Municipality executive one also then a problem. It is one family idea anyway, won't you and Colombia and Costa Dining. It is here Menoka said, down at 51, I intimate room. Now, honorable Robert Yakwa, yes, winning. That kind of trees radio, any other radio station. Say,
a dino, Boateng Kumudan, ya via no alcohol woman, you will in our honorable Betty Aquatis, a real down. I a dear school nano. As the fear of no can say, Boateng Kuma school down is you walk by your near down. Feeding Kunya 50, Aquacum, and maybe a bomb my basso. Now, feeding Kunya Gumuria, no really. Also, will be down on a medication, which me a teacher for one column, a kumu. A casing that talk on what you are so ready. Tell me, the honorable event, Yaquache, and a 1% in someone who will be down on Roman Kuranacum. If I ask them, honorable assembly member, and Safana Kudin, 1 year, Yaquachia, where you know, as woman, man should be any woman. Abra assembly ni prior man kunyano kulampuno. Assembly member on 1 of 5. You want to say there's some kind of and say ni cabin ni I don't know which the education director na kana. Honorable Robert Yakwati ni so on there. And the one assembly man what they do. Akran be tinyako. Wa ma committee ni kwan so mutimi kom. So every said the actual say I was so no moment that they can find the education director and some. The education director, so I official. If you say what plan or some like Pagina, if you issue, assembly member, the crowd between the Safwana Bread education director, no one could be. Now, I see DC so now, Baby, see one so. And I don't fear the chair, and I don't fear the chair. Yeah, stay with that meeting. I walk on a tennis center hotel. Education director, assembly engineer, planning, assembly member, Boateng Kumudan, education director say, and Remono, any ethics, work ethics, assembly member, no, and also then Safwabreno. Nebum, a honorable Robert Yakwati, our chief executive. It is any year make us say, honorable Robert Yakwati, what is a full command education director, another my education for who can say, I'm a dino, money, I'm a fairman. It's a see I'm a no good so I make us say, and Safwano, a could do education director, a could fear me. Yes, it's a be a training, you be a train say. And assembly two of what we could in a week and Canada. I can't remember here. For 70 countries, and come out to regular minister back home. No more talk of that, we have Boateng Kumudan. It is the same party, Abba Foundation. They have been captured for a few years to the Amount regional minister. What we can hold, I want to honorable Robert Yakwati. Now, and then it's like I could be on the Mpasuaso. When I come Boateng Kumudan, let's see to our cow. That community no airborne can ever go to home. When we be done, a dana supply you meaning a buyer idea, as a dime, then so Yinku. Meaning, the idea of this what they are, it means. Mira Philip Dia, I am for Usianian core assembly member, near Gobusa say, Safwan or holiday day, one fan comma ya party. No fan comma education director. 80 young for Usia Yako and Bibini and Tiasia. You will be a best about Jimmy. You mentioned that master. Yura Philip Dia, one of your director, the Ma Abak Foundation. Now, some not teaching, papa. Evia Governor, share Ghana, ye will problems, papa. Answer your more yearning in our mind in Kuala Dacham. I call our trouble for Quincy Bears and Nico School, a bedroom school, a dear now to the now will be home because already we're bread. I didn't know. Na man swan na say fan fanya anyho ewo DC education director assemblyman intemunti enkwala wo munifo ewo bibia hu omo sefata so omunya nwomasua ana panifo ide nkwala na bra bogura to press ha no nenti assemblyman ekobie anase mpo wode kini kwama education director wo ho se wo mie na nkwala no nko school. What is wrong with that? Say ethics. What kind of ethics is that? Idea ethics na mo kan was obuku be mu. Our constitution be mu. Our education ministry no. One mo say ye be mu. And as a Ghana education service, one mo say ye be mu na sa ethics. So called ethics. Ah, wo mu didi nkwala ni nya na wo.
ade no mo ye ne ma sa sampanimfo mema ni mpo eni abadaya enti wo oba no so ni abadaya kakra Onu de onu wo se what no office eti se DC e de safo abase ma mi Boateng krom school da na yesie no aye de Ghana sika ne siye no ye wie ehun safo ni GT bank for adan ehun safo enie enti no je nafa koko bie da no na nkoda no ye mo mu ba bi ntina onu de woni problem eti assemblyman de man na woni no what the ethics and the year juma assemblyman de blame no na kwabna mi bi say ethics na obuku be enim e bia wo madjuma no sa rete e what DC na diki ne bra wono ordinary DC entimi mfa safo amele no e ma na nye ordinary assemblyman I was say protocols e year juma eti ye family na wo mbie school na no ani yesi school dan ni so aye mbia ni sika ni yesi school dan na sika de o ma na dia hwa Ghana momienka asem odano na meka Ghana ni super aban adwuma na ne ye nko wonya adwuma ni via ni su ne ban ode ye adwuma no so nko ye was sometimes ye nipa excuses wo ho e bibi betimi atwa ye akwam but to a point say ho me ma me na mebo no sobo because mebo no sobo kwabena mebo no sobo o se wonu na adwuma mra no wonya na ye education director empanyi say wo bi ena awie bi bia meba bia say assembly member no on his capacity no say assembly member or Boateng krom no e de safo ade brema me no ma me ne Jacob Yesuku dan no ebi on so GES emre mu no wa fun emra we ni ba bia me ni mo mrem but emra we bia wo so wa fun o ye bo beti be nya so twen e wo ho wo na wo ye education director na school who asem ne ye kan yo na afie media have say edi aso ne sikwa say yewra ya kwache no enkonkwaje safua no fankoma onkwaje free assemblyman ho fankoma edi aso ne si assemblyman edi aso ne sikwa say won so fa safua no nkoma tembusa yewra say asem wo ha eti ye resi ebenya assemblyman ye busa safua no wo de ye de eba na so twe bia enipa ye bebo na tia kana asem kese ye safuano edano in question no ay contractor ni siye contractor ni siwia why na wose wode safuano ma no e wose wode ma DC assemblyman e so wode ma assembly member na education director na si hwan so na akwa ko si hwan so enti delayance na ebe mu e kire sei kwabena one na all protecting the interest in tia wa man koda no yes you so ye pani a wo wo adwuma ye sometimes enkola ni bi anani pa na ne o ye adwuma ni bi e be ye stubborn but so far as you are a leader accountability ba e ye wo na so render e wo so wo ye wo afam de se de be ya ye hold you accountable okay enti na me ka se ye assemblyman na wa fa nkoma DC na ye DC ya wankwaje safo no assemblyman ho na ye education director wa relax say pen ethics say DC ya famre na enye yie no at the end of the day why na ye director of education ma ade ba de wo kan nya wo ade ba kwa me no aya ne ha ni say Ghana no e ba de a mobroni timem ni benya ho mfaso a ayansamfu se ya na penifo ni die ayansamfu se ya na penifo ni die say ye assembly member say ye DC say ye education director mobrofo no a wono mo wo fom no a ye bebie school dan na mankoda no wo be hekwa na akoda keto wo say kwani nwiansa ade na eko ade a Ghana ni ba bia benya ho faso bia no ye ma no bre akola no ndu school kwa na na Ghana card ni enkonkwa itwa Ghana ni ba bre SIM card ni enko registration Ghana ni ba bre abakora ni enkonkwa to a Ghana ni ba bre amana adwuma no ene wo ba bre wo ho saa wo faso a kakra wo benya firi o ma no ho no a ene so na ye bo achi bi yes dan no kama abusa obetimi abaye Facebook page ni so no aba be hebo Boateng krom school dan yes awie yenko bie ama adesuafo nkonko sua dia
ayen twensene ye wie suku dan koda no twa kwansin enan wonamfo nya so teke mo wonante san kwansin nan na ukoju suku ma de na akwa kosua abuna bibini bia be kwabo nsam jam na wo na we san pagifo mi ensa we mu nkwabo nsam jam mo be kwabo nsam jam education director abekwabo nsam jam assembly member abekwabo nsam jam DC yes MC abekwabo nsam jam because adia eyi obi da ache no modidi agrosa no enkwala ni twabrofu kwansini nan de ko school ya be ye bia mo hwena no se wo mu nko school wo mu nko sua de na adwene ni mu na ho assembly member no asem wo unim assembly member no a wo Boateng kro ma asafo na kodi ni wo no o frɛ na ne phone dum education director no maame no so won kasa onso so ne phone dum maame ni de enumi na so won kasa assembly member o ya fro wo so ne ye bedi nkomo wo dum no phone DC so e DC de oh baby entidie na Ghana Education Service at this moment omoye omunya hwe che say Boateng kro mra hiafo mangwa ne guo nti na omonya hwe no enya nwanwa because say yes Boateng kro mu ho no hiafo manko education your management bramo no mu ba ko ene guo na kro no ba bi ahyen fa Boateng kro na ofan wo konongo hey enti ya mankola na ya mo Asante Achim Central so ho enti na make am education service enti ya semu ya wo mu hu aminim sa Agyenkwa FM Facebook ni YouTube nti ya travel pa okay minim se wo mu tie meme ni wo mu ankasa maame na wo ya sa so obi mfa kim na netix na code na hwan no e wo so mo ene maame ne kasa se wo ye panin wo ye maame na wo dat na ye bi ati se ya no wo de yemfa ne se we mu ni mu ngomasua ho hye yemfa mo ho edie na wo se wo ye afia yensaka assembly member wo Boateng krom Agyetem David wa homa no so a ye ne no enkodi nkomo mira Agyetem David we are assembly member wo Boateng krom anopai Agyenkwa FM na tiefuo dase se ye fro wo wage ye so akra ne fie boko de yamiadum ye ho ye Boateng krom so boko yamiadum Boateng krom fo ho ye yo anopai ye ni Yura Philip Dua oye director de ma Abak Foundation edi komo efe school dan bia yesi awie efe pa wo Boateng krom wo senka adesuafo kokosua de ewo mu na enso ya tutu epurunum ya ni bonkomo busa no se edi enti ni atutu epurunum a wo so wono kwa he no wanwa ti wono mo de wo ano atom bie mi wadi enti na sukuu dan no besi sabi emie mankora no kosua de yo minia me da se me chia woni Agyenkwa FM etefo nyina said you di kan no medinde honorable David Ajate in Krom electoral area assembly member ewo Asante Achim Central Municipal Assembly na school dan wo kan ho asini ewo Boateng krom school dan no wo mo sha ase de ma contract ewo April da etoso edenu wotwe enfempi mienu eni du wotwe no contractor ye di dumadi share nza no the company ni di Crystal Company Limited na ta dumadi me kire 1 million per constituency o mampani ekukwado edi tu o se odi be yem puntikuma wo constituency ahodo ogu no sa jumadi enu ena nam so a wo di be tie sa ku den na contractor no ewie dan no eye 2019 no ewie ye na contractor no wie no ode edan no ho nsafo nyina efe minsa eya se mi de minim se wawie na djuma se ode she apam be ninsa
Nafi Umubia no Nangalano in a fine Itukum. Na as a assembly member no between one among municipal chief executive Satam Yema me Yemamia what no municipal chief executive Midin Midin many of us because you take over so now what say contract anu du medino na kepia hu semono na edito yie so de fofie ampuata onu so di medino de ba yie no anite onu mo ya contract anu assembly na tua ne ka company no contract no enye assembly na de ma no so because Matthias na say assembly no say nya assembly no a contractor no modeneka ana baby a ya de contract free by e ka wo mu ana enhwehwemu a yenu mo about foundation aye krese contract no kwa assembly no enhwe da ni hu nkata bia if say enye wo mu na e de ma ye ni nti Mira yanhwe se nsafo na ba bedi ho adia na won fa nsafo no nkoma MC na won fa nkoma education director na wo nko bie school na no de mi kan se safo ni de asam honorable MC no ya well se safo no ho eri ti onu kwa MP no wa ka se edan no yemie ema enkwala nkom eri ti bituwa na mo Echo Minister Director of Education and saying na ono so say edan ya dankwa miensa school no so no say ehue ko bu P6 aniti say adankwa miensa no say this ko ni na emremu a ye be ka onkwara no abobọ so aniti oman no so aye adwini say One tell you, I don't know what is better than aka ho. Said be ya class 1 to class 6 ni me accommodate to home. And it is municipal director no my up to February ending. Appeal. Say yemfewie ta start no. Na obesha. Disaster ke ya mo ka wase bi. Mo be sha se da be mo be wie da. Oh, nyame ya bi mo a. Omani gusuka ya pai hunu ya ne ade nyina nti bedu February and structure ni wie ya mo man koda no nkom na koda nketo no so aya na munyi bi memu na wo panyifo no de because mo nko ba bi dada no a wo mo koda mo wie a mo de wo maba mini me da ase once mo bizai no de pa mikai sasen we yekusia PTA wo baby school dada no wo no on say ehoni ye entrasi ne ngala ni bi etriba enti na nkada no yadwene ni se school dan miensa wa ha ana miensa wo baby a wo ko dada no enti sa na tedi ante be tangala mu ama ngala pa no nkitwa no abba Boateng ko na mpelifone ko awo esro ho de poto ho na de ko ba ni se awofo no bi nku se akwara ni fie klase ba oni ni nua ketua ana eba se uja panimu no e wo soro ho na uja kwara no nko a ensane mo Boateng ko mu a e be ha gire sanzo na usi akwara ni nka ko no panimu no nya no ho emra Boateng ko mu a e no so be ha gire e ti nya ni ko ben ko mpe si yu mu school ni dia na ye mu hu na bia ba ha se de be ya akwara no ni nua pani ni eba oni ni nyina be ba be duru faako enti se no kwa sisi ade ne kwa no se nyame ya aduma ye sense ye start adan ebedu February ending municipal director dia maye no yenso ebewie na fe wa makan ama adikafo no ene nkwala ni nyina abaha na adisuane adokre akoso ndi problem wa ne se wo ni MC ni problem
Only education get any problem. Name just a structure answer. Mini MC problem ni ya so we first me nkunya. Nso say na da roma. Wa man nkunya ba fa bi. Eriti se ka sin kwala no mba sia ngara de tnya ba bi atan. Nso ya de dia ya consider ya structure no. Ya beda se anopa yi so age brenya da age no ache chensem dia che. Ya kwa ni bibi ni ente ase ya. Ya beba wo chen bi. Me da se. Na me jabu. Abusia we ayi assembly member wo Boateng ko ene no akodi nko afia o se enkonya no ma solve issue na wi nti structure be no kan waze se o se mkoda no we no aye 3 units okay koda nso do so che dan no ti so mba bubo nwia 3 units so ana 3 block classroom ansa no motimi a che nkura ni mu na die ne sikwan se 3 no ma wi no be man kwala ni bi edikan abe eno do mu se da no komu a kra bi wo ni nwia so bibi koso kwa ni se bibi koso wo ma asem yeah bibi koso yo boka no entasu mu bibi koso wo asem enti mi nso mu sa na mon kan kwala no na mon nwene kwala no ho ansa na mon panimfo no madwom because de pani betimi aye no akwala ni ntimi nye na ntie ne do so amommoa wo madesua mo be ma teachers be ko kra so abre ya sanyin komo bia mi redua wadaruma wo ye ni yewura agete di nkomo wo se giso mu ya structure foforo ansa na suku yi wo mu atumi abie ano wadaruma mu hwehwe mu no mu dwumadie no mu hwehwe mu sa na tie o mu so mo hye ase ne nka se edan ne edan ponsia enwo ma ye miensan kra so do so che edan no enti na abansa yo mini ameda ase every machi on abu assembly member no pa ye wakasa na baby kakra me ne assembly e problem ne say o mu kwesi dan na si ho no ni o mu nim se o mu hia dan kransia ene o mu ye miensa ye mu ni se the original idea ne say ni mu hwe contract ya ma ye sanwa na si yem na besi assembly ni mu hwe project no aya 1 million per 1.20 fund aya Franklin ene baaye ya busa won krata assembly na ntimi anya amayen sa ye mu stress ni mu hwe ampa assembly ni mu hwe na so project biya be kwaso e wo district biya mo no e Franklin na baaye o fi na baaye o mu din kan e bo assembly for amane eti assembly ni ho krata na mu manye so mu nim project no say project ni free he woni mu won hia e no che say mu ko ene dan obi abesiasi won te sa management of the project no contract no ma award no won claim ye kra de ye interest any the other contract na ma ye ni ye interest ne say the interest na say dan we say ti ho a akra won fie nsia class 1 class 2 class 3 a woni ahode o de be nantie no what first year krana 5 good years besi sabri na mutimi masa krana impontimi kodanim ampo ansa ya den say kwa mu bio ne beka ho eti befie no munie na krana to asa etwa kwan no e dia pass nka ye ma na nka etwa kwan sa enka nya ye de eti dia ye forma no ho eti ne ye tell say eni mani mu ya enkrana to pa ne de also mu bia school dana no ma wo mu na wo mu kwam ko Boateng krom wa na wo mu tie wo mu ti Boateng krom wa tie ti no so stress akra no e ma no ko forest ni mu wo no o be ko school ana community ni so krampo ni mu say wo be ya bibi say ya o say ni mani mu ya na de aye ready no wo mu bia no na nkra ni ko pa nnua o mu di nnua no be structure miensa di aka ho na cheso ma che nkra no de egum etien kwati say community be structure no akra was 6 years akra was 7 years no on twa kwan ya ko ti se committee ni bewie we shouldn't wreck the life of our children we shouldn't wreck their life education director or sankaneba twa kwan 2 days krampa enkebe ha no keme fa o kwatiri na ye ti kumasi ase obi ba ba for private school car na wo nante aha ene ba bi a wo to bu ebedu krampa wo se ne ba no bebre adenti na akra wo Boateng krom de also to kwan go 4 kilometers in and out 8 kilometers and so across school ma bi ni ka eno ni adia ya si enye
It's Asante regional minister. One more time, Asante regional minister. So Tio ya no pay ya. One more time, chief executive for offer the nancy form. And the man ya school down there. I am yensa. Omumiano. We are also school ya biano. Ansana. The can committee this way ye edi abua. Ye can say a damn yensa no. 8 means 5 good years. Then come a wasa. Omumiano. Then crack it to a pan in Satium come. And Sana or comment to him any Diana. Om Domo Makan in Abba Caho. Tani Eddie Yaka. If you say that, dear. Now, dear Father, Siano Emu, Yakwe, Bibini and Tiasia, about. Ah, young for Master. Hello, Sakodi. Hello, I cried a few more, dear. You're not a more. Yamias, I don't pay for no Judean Ecoso. What it tell my. Hello, Babasi. I'm not going to team as far as we are say, and 24 in our GP say, Aqua, Banana, Abia, the new concept of local company for one. And see, and Kala, Bia, a Malmo. Now, and Kala, Benny School, Bia, a lot of Tomato. We say, as far as a Colombo about Mpasuaso. When we are the Kumu, our another player, here, that's what the Kumu is a Tomaka say, there is one who's a Arabia, everyone. Where they could be a few club, some but you know, the place is another quality. Now, Arabia, Bonia, this is the Poca, and to the former central, and I say, Ebia, Omo, Asofia, and so on. I know the other money, I said, the balance yet to and so was about Mpasuaso in the commission. Sir, Mofia, school. Dear Tina, Akawa, and then to the floor, and far and Mofia, and so be a benefit. And I said, that to you. Okay, we'll call back at the top and say, they could see that day, and Mofia is a woman. You made us. You can't inquire 1 year, dear, and I said that juvenile person, whom now. Maybe a Chomanaka, you try when night, you call a coffin for lie, the one on Bako. Yes, you say, and yet, would you be with the arm one about, but many 18 minutes can't include go for an hour. I hear a sense of redundant, and I think the wings, but actually, now, Nina say, do baby, no, number so tree, make I can have 1 or 2. One cool through and I said, there will now or how be a northern region. Anna, a day, the school will be of honor. If you had no dear, a bit from pine sea, no, actually, there's an intimate and can't enter in fear for the or my die of an age. Now, a PM, or Yara, yes, and to inform down social aspect for no more out the way because of Tina, tell me, a mark ready sentence, yeah, a book and perform now, Claudio, some of the agenda. You made us. The may buy once on the assemblyman. Now, my 12-year presiding member. The many who say, and I'm self on a Tom Pino, and I said, no, only one assembly. Abba, a chum, Abba, echo, at the two say away. Now, when it's pulling down a wide, and say, or the sucker, and that's what the son, maybe I know within 1 and say, 1 hour. Meant to the NTR, social welfare, and I did this, if you are the people. Some call me with some who say what is maybe our honor. Meant to inside the could be a potential with you on APRD, because we said dining the honor. In the structures of one kind, and yet, but and I think we are catching a trade but back to life. But you might could get I mean, a man would die, but you said, who pursue or one man, which match someone to do a man, it's you. But assembly a chum, other 2 rooms, they're not a wide, and said the home find their youth, no, and I'm going to a now, me check at that. You think about the one big deed, my store, and social sense of concern at their mark for you. And she say,
in 2012 Banabra and we say for MC on one day I'm so much twice and come so that show at the amount about 24%. We need one amount one open this month. Which Yaka I live to buy from that 2016-27 airport. So also effort set and come up on a man now found location a center. I be competitive. Bruno, I was signing the money at the end between Abama. The man is the M1 dinner, so a better. I'm so near a so offensive reply, and that's where young free gender ministry honor. Tinama at the home. The post here, you can qualify amount for show consent and communion. I can't come. Children Hospital, not animal your Monday, every but to say, I did your pie more than you have been to me and can't with the Abusabia when you fly a wall. I can answer your house. Well, when you already can come, and then today came our sentiment to Marcia and Craboni Square, I know our sentiment to Marcia, and family over records in the now, so I can see you to Mediano, and also what you do. Now, the people said, yeah, a sentiment to Marcia. And you know, our having ourselves and also for other legislation, and so but I be a school, can executive of Bois, I'm on Pennsylvania, can take two women who come over our TV and go back to our as a Coleman Ponce and then Cabo Spino, or more about the Gentle Club, and so much back to more speaking together. I got for about to be any kind of Casai, but I was saying, when you can go to Casa and when you go to the couple had my little and then the Casana, also the more they found. If I come in, you take no more than I get some trigger. Now that you're now for having 10 years, and then I partition about to come on the money to put in a bit of this, no matter what transfer. More, that's a sack with your befra. I had Jim Kwawanzu 1.9. Ya dear Boffon cat to your bat, you near bigger 14. He wants. What's a wedding easy? Oh, you butankasa. Walk Messi, Lufat, now watch my where you. Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. My sister, my shepe. Linketa was a mukunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tonodo. That was annoying. What's the water tested positive for malaria? No, never seen a one for ambulance. No one. Ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. Oh, one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No, ye now. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No, kuniso. No, puna waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, you don't know. Indeed, I will malaria and come to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani penina. Iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6 nutrient of ashimuma. Foligo brama oxygen aye chuko yemuno. Eje dwumeje na honam no so nya hode a ehwehwe. Foligo syrup de beda malt ne ewowo ni jema mofra. Foligo blood building nutrients so won ne pama benefo. Oni ketufo ni obi a wayare na hoto no. Yankase FD ahwehwe sɛ gye din kwatu mu agya tum sɛ ye Obiara ribisa neda me shiva on a pay me yan wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on a pay me repisa me see all your alternate malaria then mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate sick of in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate Weja when I'm yow, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you borrow down, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja when I'm yow, no alternate. Pastor na lawyer, no alternate. Presented for count, no alternate. Kaya yo you borrow down, no alternate.
Mano mede, also no Martinez. Yo. Rose, Frekitra ni video man ne bisasa ayefro no hyehyɛ no asisen. Bra, wo so abremu. Sanya manko ne kwaware ebre. Wo yiri we die sa wotiwa ni hwɛ ne pa. Ye di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye dru so. Ɛna hwɛ ji cold relief tablets ibinum na ho ntɔ wontem. Wetimi ama yiri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wangitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so ne su ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atɔ wontem so. Cold relief. Semanhia wa enkam betra oba we mu saa so mo agya mfa ko. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinko Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 389 66. Cold relief. A relief mentam so. Habushafo ya masisa matwe ye ni ade adwedi nka to ha ya nkwa 101.9 kasa video so na anopa ye wura no matase mira kwakwantwi akra waje na dwa anopa yi wo ba abesom ne mai saa na mira destiny wono so atrase a okasa de ma NDC na nke hwe ni mu se kodwo Boateng be ba betrase and so say NPP communicators omuko strike ebi chesa ala emba hentia na wo mpeso mo fa kuntunase bi se ne yede ne be kan ala ansem ti am se mu dudu no wa 1.9 ba o mi afa enti sana enti o sana bi kire ti ene omu makra no ma be kan ala na ansem sanse bibi sase se mo hwehwe bibi every party mpanifo ne ma edi enti ne na ala en ba ha no na mo de krata ba abontene se mo ma emekasa anso ya sen foforo ewura no matrase mamenko won mo nche me ma won ma che ma won makwa ba musa won mse fimpo eti sei mamenko miwura kokontwu akra papa efie boko de yo hadum boko de nyanko panse se odene so acheye destiny Aduanaba if you boko Yankopa adom if you boko bibi ekoso kama em say ye share na check akra yeah we wani tua ya na de ho akọ akra na Aduanaba quickly no over the weekend say 101.9 very important events and as Emeka say programs are not very important was say yema adofo te se de omabe no aso yani ama yani asaje ho bebre one of your branch executive members Muru Mahama say enrana onyane ho kani a yekohira so ewo abusankuru ajanhye ma ne ye kama ntino ye gina ha na yada NDC more especially so am executives for now omobeta na chi ne other groups of free miamia baya yebeye ma de ne kama san ye krabehwe no Muru Mama say akwanya kakra menya yi menyina agenkwa fidie so na memma adofo nyina ante se oda obi biara se ene animonyam a ya ba behwe no nti oda obi biara se na asedane kese enkoma swami executives a NDC executives chairman Nurudin ne ni executives a mo abaye amana yefe 101.9 Alangwame Mohammed apeja enra ekosine apeja bana hene kama ema ne yefe ono so to menkra se ya no payi ameba haide bingina fidie so na menda obi biara obebo amadwumadi na ayekra behwe amana ye kama no se oda obi biara se ya ba beboa okay Aduanaba no payi de em se enra over the weekends no one of the and I say two most important events I call so amefi se na ama akipu ye busy kakra no enne ne media to dwai okay mira garden boy na watene ka no make out say is to me live we in Facebook page so Agyenkwa FM Kumasi 101.9 Agyenkwa FM Kumasi 101.9 and YouTube Agyenkwa FM live YouTube Agyenkwa FM live okwa abehye obe like no comment na wunua ate onka ewiase enyina destiny yenhwe Yero John Dramani Mahama akan mampeni akopiem wo enyiresi dwumedia ekoso
wakokasa wasiye na ebi chese penti akopenti Ghana no hu ensem wakeka do kafa yisika sem ho debt restructuring judicially no said ye na omanfo wogidie wo mu abanwe ba ye kame se wama no menye sintrase ebi chese ase kasa no oton Ghana dodo ene nasefo yentio watie bia ya wiensem o mabeni dada akokan yi se ne kwanso ano no anase no kra wo ho ene wakokan anase oton Ghana e wa mansem Aduanaba amame sign na wasene akonya wo de amame na menchia we produce especially Atikwa 101.9 ene Swami constituency omo agebre ne pene omo chi ya no pay na Aduanaba yam se asema wo raise yi enye issue a eya de dada na de ebema na ye me nwanwa kakra na se ne osi puti question ne se o ton Ghana se bi meka se o ton Ghana wo kwan bone so okay eno ne issue na se enye no ne issue no Aduanaba, you see, let's be honest and frank. Okay. That is the issue. And no na discuss almost 99.9% of radio stations and television stations in Ghana na dear mama kokain on and no na every day goes by bia omu discuss. Okay. Until nya de foforo Ghana your television stations ni nyina ko international. Aduanaba, say mama kan, me know what discuss this particular issue or studio ha. Minim say 101.9. Discuss ya. Aduanaba, ni nyina kra nkoda nchen. Eye ya banyan kasa oti yesu yi. Ono ankasa apagya ye documents, ye datas, ye bibia de akwa IMF. Okay. Enti say obi ton ya na hwan na ton ye. Eda abonten says ya Google says ya debt to GDP edaho ya inflation edaho ya growth rate edaho bibia ye no man mu ha bia no ani di akire enti se mama akoka o se mama nkan yo ade na de edaho but de ebebisa anase de nanka me fi se obebisa ne se de mama akoka no no kra na ase nye no kra enti be catch us me said that what say no kra ye kan eno akoka very good. But the tat was an name's went. Yadi can't toy your hood. Aduanaba, Yadi can't toy your Wama, a Viasia Fanina. Okay. Now, I think 101.9. The content and as a content analysis of whatever Mama has said. First of all, I'll see my co bankrupt. Okay. Aduanaba, Minu Su GD said your cano sanity, a case be a bankrupt there. Not just a car adocro, a car meno. Court to ever bought or Japadia Crana Cano, or body don't come. Aduanaba, and yes, I yeah. Many would say, especially individual bondholders are Omoka Krawa, more investors and Casabi, on Benya principal Cacraca cross or the Ason of Waseno. I bind in a circle to my OE. Until say a clear picture and a mama Akama be a singing at home. Now, Nina Moon said, was my hope near assurance, say, I need a sword that's so hostile. And Aduanaba me fi say yen tutu ye no ma biye enti say obi be kwa kwagina baby land na bonten so aka anase obi be tena Ghana ha baby aka no there was a ye as a country and he say whatever people are saying outside 101.9 reflect to your economy now your experience in Ghana ha but that is not the case their mama kan ubi so bia wetima mu Ghana ha bia no o feel enti that is the truth. And to me, when they say, "Can a mama cocano?" Ne kwanso. Say, what's my assurance? What's my hope? Say, ye gidie. I want you in 2024. Now ye twa banemana. Oh, by no my best son. Oh, share ye manifesto 2020 manifesto. People's manifesto, you know. You say, wow, underline all these things. You're back when you fast work, you can't no more boom. I'm a normal side page. What can you know? And to work and what's my solution and what's I share the idea. So, but you can say, no, you say, Yadi Hukodom IMF 2016 Ebanino.
Mfaso dia yenye free mu ankrofo e ba ya na nke yesusu se omo be utilize omo be invest in ye no anko ba ne sa okay ne nyina yesu ne nyina anyhow nti Aduanaba me kusen sama 101.9 importantly or sign kasafa African leaders ho and also kura dem se na enka na asem but question ye bisa no with regards to African leaders here over 80s still in power holding on to power no na chair wo ho ne say no okay say when we are over 80 years, don't have any business in government, especially being a president. You have no business. Aduanaba, and it is clear. Aduanaba, many even when you are a year older than me, you're different kakra. Okay. When you are 60, a giant treaty hay. But Milka metu akodu so I'm run about. Ebi a giant treaty says Americana. We old so now. And America say 1 out of 100. Okay. But in normal terms, you know, me two say Americana, giant two say Americana. The tank from there now, I'm going to call Bantamaji. Means you message to America say about now fit. And no a natural. Aduanaba, when you are over 60, performance. Say yemfa physical muscle ni bu o man. 101.9 e kan wadwen sabi wudi over 60 wani a wode hwe ade kura na ka empamu agro kura na Aduanaba unim efa no dia kwesi oh ewurade nyakobo say ye ka oh me say empamu agudie kura no Aduanaba me say unya ne te say sabi emre bi atwam so what you say eno ane say wo say wadwen adwen adoso so na unim de ha enti no eno no e fact and of course Uba, especially on my instances, Babichi said Cameroon, other places are of 89 years. Obiano 89, last and water 81 plus. Uba Yayama Muhana, almost 80. Aduanaba, seriously. Tony ni agents or Casa, we old and call and Kwame Mu. I was so my attention, Nana, no money, Manomana, Timmy Home. Aduanaba, seriously, Nipan sending a copa boy. Stages by stages, Aduanaba. Stages by stages. Me, I make us a me who are the I mean to family home to 101.9. And normal, until I say a Tessa no manase. Aduanaba, who share on Mampagina and Akufo-Addo. In those days in Parliament, from 92 coming in now, how active, even Kumipreku demonstration, that is the assumptions among for Nyama Papano. And no ne a bibia ever shaman for him say no papa we or bet me fight corruption ne appearance ne character ne normal be as o si ye ne normal be but Aduanaba as we speak omo bia o ye very analytical ne nimdefo bia o mo ne papa na ya adwuma che nyina hu behu say old age no akache some extent no effective performance no and that is true that's just a natural law professor men come in this professor must buy abamu Odrume bi yare ni ejunsun said na he's in power but the powers are coming from behind and those things affect into African leaders or say a tin woman be as say especially Mama Kura can say when you are in a country that youth near over 60% Ajinkwa FM 101.9 Aduanaba me say en kan tete na woni mpanyinfo te ho ana omo ma story na wo sere ne wo ma story nyana me gogo entro na wadi nyina wo be sore maka papa komtofo ni na okono sese no ma asesa enti me ka say oh ya ye bi pe ye ne champo mu nam ye Kwame Nkrumah tam ne ye ministers no it doesn't count anymore. Okay bibi fa judiciary no ho say nanka obuo ni ani dia tememfo wode ma no ebire bi atwam na ano no ene ente sa eno so na ma so obi pese wodi nsika be hye o mani mu a na se bibia sisi na kwan so nipa no wonya ahotoso ene ente sa Aduanaba and it is a fact yena adie see ye yena ye report 101.9 Transparency International and na make us say bibia bedi kan ba ha bia no bia ni ho a meka ne say a free opposition whenever yena ye research ayene omamu ha any other external ones ayeye and na approval me hu say gidi ane e wo ma judicial system no some years back no it is not the same and of course yena ye mamu ha o hwe per announce expose na sebi e ma ye konya evidence sebi aponchin bear kura no yetimi gidi jeli obi
judge timiji aponche sebi aponche go to a ene nanenam 200-300 cedis no emma odane asem. So in such an judicial environment no obi bia wanya sa information we anase what this information ye no onya confidence won enti nya de foforo de mama e kan no Aduanaba it is left to us to prove him say enya sa na de ne che Ajinkwa FM 101.9. What is happening? That is the case in the country. Enti no ena make us say what do we do? Edie ne ye ne asan hye sa no ma nyina kena years back. Media freedom na asifo nya na Ghana danim the whole Africa do maybe kwani akoto so second. But ene hwe ba bia ye ne nanenam. The judicial system odi asem kokora na woni confidence. Ama national security minister kura kwa ba abeka ama Ghana fo nyina ate say ba bia mudi mu asem kono aye one way dodo mun sesem kakra. About all these things put together, no, and the confidence that we have in the judiciary, no, apart from Bebre. I hope you are getting me. We see from say Mahama enya kwenya international platform. No kasa ansem wenya. Who say wo gufu anawa wo kwan bia so. Enye Yewura Mahama nkwa na anya opportunity ni a wa kasa asem. And the American say that is the situation. That is the picture. Okay. Enti mama can say yebetimi afri sa or how you sa nkwaso mu yebetimi afri mu when we have the hope and I say all hope is not lost. Enti no megidi said the mama can there a clear picture of the country. Mampanyina Kufuor na ban adikan a picture actually Ghana fo nyina na why dey and ono so ade ato abonten. Tise moa bi wo ha at least we di kan de ye ho akọ say ye hia moa IMF list ye din da so kakraka say ya ye is over expending ya spend bebre ya ye corruption ya ye noma ya keka noma bom ya ntutu ye noma ye ama sesi ya me no ka say e ka ba be die so enti e wiase afa na nyina emoa ye Aduanaba enti se bibisa e be da ho a e di embiom e na mama e ko kan ya de foforo e ma wiase fo. Mirror destiny na watene kan wo tenye adefoforo emfa mewiase eti wo te se Mahama kasa no a ya munsusu enkasa bia wo ton wo ma no wo foro yentoma go e wa bonten ende keka ho a ma me nko mirror entwi wo na akra ono so anopei papa yenti me chatty for and mesada production crew na se e wo akwanya ya omde mai ma yeso yebeka di nim faman ho ene de tusu se ebetim de yeman akosi President Mahama ene kasa okokan wo UK enya de foforo okay brano ye panifo a wo motwam ni wo mom wo so yitimi nya akwanya eka Ghana ho asem enti say ye kano normal circumstance I think say onye from so bia okay na say o kasa obia wo kwan 101.9 intina ye ko school a ebitimi dikan ne biawe ne bi dantem okay ya ne jante ase no yeah wo ne ntiase na say ye panifo bi nya kwanya ko kasa ya na afano obia won ntiase especially MPP and say MPP panimwi kasa na communicators no asum no mo kirase MPP way and the vice versa okay said the President Mahama akal na yeso a yigina fifi no ye o biases but say wo kasa no anhwe yi a na akoye se omfa anidie emampanifo yamanyo sema yeye nyina yi ya mamre so ejina mu pintin na meka ya mamre na me pese meka emfie okay eni mpanindie se wenyi sino obi a eno ejina okay 101.9 mpanindie so ma obi a ehwe wonsa eno so ewo ntiase nti se meka ya mpanimfo a eye both omo nyini eno wona dipile kula wo mo mukuta dwumadi bi enti se President Mahama kasa no de African panifo ebe yesusu dia ka se obi wo mfie de owotwe a
ni kwa say amanyesem no de ne ho jima na che say emse ne research no a ojina so de kasa no wa ndosu ko yie okay kan ye kan nyina Biden oye 80 years enso America wi ase hin na cha America okay enso wo bu ni man pa nhihye ya after covid aba o US ni enoma asisi emse wo ma ejina yie kakra ne wono nkran ni pani a wo wi ase uko US wa amampanifo bebre tiase enti ye ma sitting president ne ya omuye cautious kakra enti me de me fi say so obi nyini ne nkyere say adwen abafom ana say except of course say bia yare so de ebo akwala ebo panyi enti yesrem say yempanifo no nya kwanya ya omu ka ade a yebetime fra no ntoma kakra if say ye den ya mamre no ejina brane ewo de ye bia Agyenkwa 101.9 President Mahama emra o start kan sasem we na che tama na Akufo-Addo eni abredin de anu campaign no o use age factor no and so what me de ne hwe form okay at 73 na Akufo-Addo edi President Mahama no ye abrantie kakra no hwe form sisi ye ka say onyame adaroma President Mahama oye pensioner say ye kase ko civil service enti wono so ye can the bracket of old age o kan baba be shibon yes 64 onya kola biem ene nipa no nya unyanyam ene unyina so ene kire se ohuden ana ohuden ahoden no e wadwene okay wadwen ene me hu se we strong na yese bia ukopagya nade no wabati ahurihura eno nkyira hoden o okay ene ye physical fitness but fitness no obo wa ni mind we very strong na no nkrofobia ko interview 101.9 na mitie papa no wankasa bibri no mo ka bibi fa ye kasa ho ne ye kasa ya akod ya je trade kra enye media freedom yi na ya sa start kan ye kasa uko various regions ne others na ye tie kasa pa nka ye kasa yi ewu nyesa na nyame boy abrofu ya ye nya akonya no mko kasa no omu na etie so omu kura yeduam okay broni bie ne ho pe Ghana echen Ghana ni broni bie ne asasi so a odo Africa che Africans na ye hunu ye niam hyehye enti the last time I said say we have managers not leaders and okay say your leaders are enkombaba be gina ba bia ye gina yi ahokyira o man fam eni no ma eto yen no ma kasa it is ordinary people anu amenya akwanya na opanyin bi di nkomo from no ene bai said ye wo ken say bruni bia ni wa opa bibi ni asem e che wonu ni nua bruni oso mo American mo ye adwuma yi bruni hia bibia say ye to ade kura na obeto woni nua bruni ho pipi ni wo meto no wo ho da osem wo adwuma woni mo adwuma nte said ye ba promotion obe ye be promote bruni no ye promote enetie wasi Nigeria for wa America won to ade wo Ghana ni obeto woni nua ho na di ni hu fa Ghana for Ghana ni obesan wo ho akoburu ni store akoto ya dwen psychological if you say bruni ade bia ye enso nye no kre hwe ye culture ya edu ba bia ne ya to na jejemi abrofo na ni bre papa in the 18th century they were researching na omo hu say ye solid people untimi enye hwe that time na kro no ni wiase o ugya wa de wa bonten a obekwa bane da Agyenkwa 101.9 na gina nhihye ya okay ye de ti wiase Rolling Spence WikiLeaks yempanifo eko party na abrofo no mo nsa kakra no mo no ma won be kasem a ewo mo tirimu nyina enti ye ton ye homa abrofo no na de a omo ye nyina ye research na se manya akonya ne Americans bi etu anamo research yeah na uni ne kasa no peso hu wadwen asem bia beka bi o say no credit de o kan ye no credit but se utie na o waso editi asema ubu se okọ animu kakra wa 10 na de o peso o kan
wakachiro enti yesre penifo omunya akonya omundi kan nwine ye ho se baby ejina na eto okay na omu pese omunya asem no mukina enti na omu ahye da fro na omu interview na omu de aye blueprint ne da ho ne da wanim sɛ me kan 101.9 sɛ me ko kasem e wo international platform so a emunye share news na sɛ ye obi a wanya kwanya di man so a wo sa pese wo ba wo so sɛ be wo ya kokora no so ko ka sɛ 80-year-old and fit for that position now sa ko bo African leaders bi din a me ye so say e ho no ekoyi no wadenti wo mu me wo so no me ye so say President Mahama ontimi nya adwuma bia o wiase biem apart from high position of presidency enna ebetima ya ebetimi de atuaneka because ye mra kuni na e hyehyɛ ye no starting point but ama ye ceiling so wo mfie say ya obetima ba sa akanie akansie no but anka say wunya 6 ko pension ana 70 jai nti yesre no onya kwanya na so opese oton Ghana yes Agyenkwa FM 101.9 abrofo no nim because so omu ne yenu omu didi bibia ni ho wogi krom ha broni enim abrofo nkola na yehu omu nam krom krikri ni nyina no they are here for purpose enti omu kan omu no ntum kakra nye bibia omu wo botaye ntum ona de ne wo ha broni behwehwe ya dwen hwe don Diego de Azambuja mu ba Africa no omu ba so mbedi dwa o ekowi akire no na ye omu ni ye mpanifo na collaborate to ye nsenkwa okay akos ama yakosom omu ba na omu di Kristo sum ni nkremu sum ni ade bae no omu ba se omu be kireo se de yesisum nyame afa kura de omu se no udin no kwakwantwi no sisa no ne ko fa James Entry fa broni din eka udin ho enu na kakran omu de abawura yemu a omu de se ye kasa afa uti Ghana ha na woka kromu kasa na wa mfo 101.9 Yes, any news. Debbie, but with the Cabroni Casa. No one from on Tebrofo, on T Italia, on T French, and other languages. Yes, Ray. And Peniforno, Yenti and Omoho. Under no circumstance, say William Quenya, would you kind of positive about us? Nadia, Omatia, and ye fire hono. Yan Hosa, if you say Omunim said yeti. Aya na pese ya chense mu a me hu se yeni ano enu so na ehaye yano esese ye gyanwi wo yano esese ye kasa ye di behihiem na kasa na yehwam na ba bia enkola be fa no ye cover so na omo anyini wie no omo ye matured no omo hu a omo be fra no ntoma kasa bi wo ho a wo kan emaye hu ni paban. But a number 101.9 me first no say na me sikasa no sa na se me kasate enya ninjeje no but first na ye can some raw okay eduru ba bia e friend to ma ye mfa ne be 10 years ago na nka obusa me sa asem we a enka bia me ho afọ ka me ho tin fifre but se no me hu say ba bia President Mahama any mpanifo a omudi anim aduru no ebi na se Nyankopon kye ya doma ebi ani eduru okay na sen ne pesa afoforo e kasa kire enu na emeye hu de ufri o culture no o African identity the true identity no because e bro need me catch any papa say daddy you shouldn't be silly na me de ba me kasa mo enya sure say e fata say ye kana say ye ko school you kra no se teacher ni gina wanima o kirewade a de o ka kire no no pese o de 101.9 una a good student enye sa ne but and ideally say o dream outside the box no interpretation to your own understanding and so yen sa aha obawi wawe emwaye yen nyina nim but untimi nsandako eyen kakran me anidia me woman President Mahama no
ɔno so nya saa ni die no ma yɛ nyinaa ɛne nkwala no na yɛnyae sɛ yɛnya kwan bi sɛ yɛ kasa na yɛ indict yɛ ho ne yɛtwitwa yɛ ho nantin me say age has nothing to do with maturity and the vice versa nye wonfi a wanya no ɛne yɛdi retiu ɛna nye wɔ ahoɔden ɛne yɛdi retiu asɛm a ɛbɛtɔ abɔnten no nti mepɛ sɛ mesrɛ sɛ ma wɔnkɔfa asɛm mɛto yɛne other African leaders ntɛm because who use ɔman bi so mampanin gyini 101.9 saa kuromufoɔ no woso kɔka aborɔfo saa kuro no wɔn bɛdwen sɛn na ama wo ɛne Ghanafoɔ sɛdeɛ yɛsi hu wɔn anaasɛ saa nipa no a wobɔ ne din no enti ɛbɛyɛ ne dɛ anaasɛ wo sɛ nyame boa na wokɔduru saa mfie no na obi ka saa kasa no kyerɛ wo a ɛbɛyɛ wo dɛ me say sɛ constitution yɛ ama yɛ 8 years mandate sɛ wokɔ first term second term wobɛkɔ pension and can be there hanging on to power. For example, Rollins. Ghana ha ye nim panimfo to say ye man panimfo aka ye John Mahama ena Agyekum Kufo. Sam panimfo mi ni ene ye wo. Man panine abedi akire kra de ye ni bi. But upa ye entrance ne yenye analytical analysis about other countries, for example the US. Clinton tiasi, Obama tiasi, Bush tiasi. So many of them. Ne papa class 101.9. Ne papa 2018. At 94. And he said, "Bibi here or more party no crab betuma consult no on the quiet." Yeah. Na ye o ye the building man. Say yanye ne sa na ye kase wanyini entimen kasa na mrantie a omofufu omagya abodwu se na wo msore wo na mo aketi ha mo koka ye se ye nkan mesi se wan to obo anyina unyini ye okay enti yesre yenya kwanya bi ne yenton man no positive aspect because me nya sure say Trump ebekwa akogina baabi akeka ensem a ebetwin US especially osa pese obedi man so wusi for ma aya na ehwehwe die nti aye kopɛ die nti na ya ma ebi aye kasa pisa kasa dodo no emfumso nko na de ba because who me say ya na ye pɛdie ye pɛ fame ye pɛ sika ye pɛ mo aid 101.9 kasa yi but ye kasa ye mene ntaso kakra ensem ni bo ha yensi ne full stop because the bia menya ekwanya kasa fa sansem no me kasa nye no kra nyina na ye kan sebe ukoto se wakra ene obi hye matrimonial home edam paso a enti wo ne ba no ena obegina abonten boss adam David enso na yo se me ma me wo de na papa so tia se no kra pa na nka wo beka but enye nyina na ye kan enti ye fam kra ya manyo sem because your culture no your identity asem bi wo ho a say destiny can any weight me can any weight but ye mpanifo no bi can ema adansidie no mu kina no den enti yesre say yes ya sitna yetimi edin ene ma nya bete yes Africa ha ya mamre nti obi nyina ya o say 101.9 onim yes yempanifo no omugwa so many occasions but ekwan ben ene yebetima hyehyɛ because yetima identify your weakness because ye SWOT analysis of the nation your strength ya mamre no eni dia ye de ma ye ho uhia nipa no obechia broni 92 years good morning kra obi anka bi ankyere ne yonkoda na ye ho ye hyehyɛ no ne yemfamura ya manyuse no se panitia ye kwa be ne yemfa so enkrakra no me say ade a ya owiase kese pa ye silent communication wa wonim se wa yemfum so no obi abu na ni aguso wa jai eno ama wo ne o conscience na saafodie no ano hye okay enti yempanifo no ye hu kwan a ye be so mu a ebe ye wo mu ya enye kasa ya nya no kam say ye kasa ya na obia afa ne say nipa wi waka no nipa bia ni asase so oka no kre 100 absolutely nipa bia ni asase so oka no kre 100% enti yewra kokwandu se ye kasa ye nkogiteti kakra ye home ye kasa so
na mo ada destiny will sleep. Aduanaba. I chenu achebe. Or say what did you say abuku no? Or say old women always feel uneasy when dry bones are mentioned. Also, say Katie Amon. None any abre no. But normal. Aduanaba fe. Samria fitana start yebami. When we baby namwa gradually we say now we handover man. It's transport business now we are. Or now the never mazi now the AP now we church no. Or be take over from you whether you like it or not. That is the natural phenomenon. Sounds on ABC. Aduanaba, could you imagine say every year the number of people are graduating free school? So we have over 60-70 101.9. So Ghana do be issue football age. That is it. And I say apart from Ghana, be issue football age. Be Ghana be issue football age. Mama is very close to that 70s 80s now Okano. But one fa bibia anya hintasem Okano openly. Definitely no. Also over catch up with time. And you know Joe Biden wouldn't compare Obi to Obama, Nick Clinton, no performance in your pet. Joe Biden has started a flop completely. I'm on for Trump by you, the Obabe. Say, we in 400 CWA. Bear 5% NABA air perform. Near Canina. Bet you wheelchair money didn't name so the president no or expect parade. A sort of what Gina was salute to know the wheelchair. Yahunina. And you don't about the air can yes, be a ben yans yin could do stage. But the fact of the matter, I say, the more wound you know, now why being 101.9. And you know, at your youthful age, 50s, Muko 60s, my young people, they say, lose our age, you know. But still, we are strong, and you're almost Aniaka. But the Eka said from 80 going, as now they in a Bruni, and I say, we are so quiet, and I say, I stayed here, who say, after 16 or so, retire what you are home with fee. Then na adwen ya stadium hu se nipa ne di stay kwa no meta toto no ebini adwen na wo gidi pa se Nana Akufo-Addo in his olden days na kan se hu se e course na ba mu a nka sa amre nke da so te bia yi atoto twede anko atoto twede anu ye destiny anu no your friend is saying so akwa balance of payment afrase no bosumi dumi no na mpanyi che se ye 3.4 billion US dollars. They say I do 3.64. Asem no esipai. Enye dey asoma. 101.9. On say Ghana no me nkomodi mu no me di kan bibi say ye di kan ye bibia ni ho a news biom. Because as far as you're part of the world countries in the records be able to take no you take Ghana and yes be a report 12 o'clock news and I say woman news no regional so dey hu I don't know a da so dada among for area government students oko baby obia ready Ghana your position ankasa not the balance of payment anyway in general your position ankasa Aduanaba agwasi eno no nyame me ne woneka auditor general report so eba Aduanaba IMF report so eba World Bank directors in some moka eni yena so yete kitchen no so the kind of feelings ayenya wo be 101.9 Aduanaba enoma enkoyie nti samre ya yenya akwanya yi ebi be prefer say ye de be discuss say yes say Haruna Idrisu nti eno no issue Aduanaba eno no issue be na de ba samre ya te bia ye wo mu nti de kan say Aduanaba your balance of payment your inflation rate your growth rate bibia ye mechanic say ye data no bibia data no amana be daadi no Aduanaba ye bibia o si yes hwe ne tu anamo as early as possible but anamo no so na sebi MPP aban kasa asamre ya baton kuta omo no omo nso enya solution Ghana obia meka so obia sesia no ye de tumi bia hye ne nsa no na adwe na si so le hu solution bia emma Aduanaba ye kwa ni akwa ba besi Aduanaba 101.9 ba be ye nya ye hu de si ye prior to the Christmas no enoma pagya ya
ma Aduanaba na me no kra no na ye de amae ese mpanyifo adi no ma tutu akwan mu ye behwe se na nyina na ye panic reaction e ma ye se dollar ba fom na na jeti ha Aduanaba se obeka ya o se dollar kuta obe useless dollar kita obi anhia Aduanaba na dollar na gina sen and to me and sustain for even a month not even a month Aduanaba se si America say opanyina ntwemu ye se ye de se koto o bond mu ne yayi sebi obra opanyi wa kwa brochi wa kobo ne bra kakra wa anya wo de abeto ho o se ne hwidie mu ayemre nti no de kakra no de son ne ma suku ase abanyi se me kwa akogye Aduanaba nti saa no ma nyina na o se ye hwe na solution bi wo ho ane de aso Aduanaba kulu imagine say data bank our financial transaction advisor the finance ministry of Ghana Aduanaba busi a ebebo bia say 500 million kaya say 101.9 yes ye debt exchange program Aduanaba e dia na efe say sa percentages na what taking throughout ono so de beba Aduanaba samre ya me ka say data bank staffs bear over 100 yakukuro mu nyina e de omo akọ to I finance ministry sha ye de omo nyina ato article 71 holders so obi agi ne sika sebi ayi ne ntari a obehye bibia ne fuel obeyu ni nyina allowance o oje Aduanaba ntino the country na nkasa no yentumi enyi one particular area e meka say we na affected bebia aka okay bebia situation ni nyina awese enti se situation ni nyina so awese a e de ne yeye nimdefo akuku damfo a MPP fo aka ni nyina Aduanaba me no ha nyina ya adwene sesi asi ye ni solution bia ahoche na so na airways say IMF so ye ba be ko IMF 101.9 wo ha oh ye be mam good deal ye be mam say deal na abaye Stambridge ama say ye ntimi nko ye ntimi nko ye chi deal na mo ka say trust us if you give good deal ni na sefo ni nyina no deal be na ehun say o sika kakra da wo bond mo anase wo bank account so no ye kwa akogye say 100 million and near titema of 50 cities ekopem so obewu Aduanaba deal tan be no enti hope be na yo as a country as we speak and yes anidaso bi na wo ho aye expected anidaso ni nyina yam yahu ni say na IMF the IMF so abekani ye debt be bieda na madikan kan no ye inflation 54 e bin sida Aduanaba e bin sida on the record in this and that's all Magana ni say na mika sa anidaso ho nyina ni say gese ye de wure ni ye bibia kwhye mama mu 2024 sir Aduanaba apart from that any hope because Aduanaba we've given them all the chances so mo prove omo ho Aduanaba the last stop ni Aduanaba mama sorry nana kufu 101.9 ministers oso hurry up no akeka no mabom na mama say no makra Aduanaba 125 ministers on baby omodi ya bedru no Aduanaba yeah or say what do you call it Kenoforia ta na betima ye economy ni ye Aduanaba 7 good years papa ida so te as a minister yes san ye reshuffle no Aduanaba hwe baby odi ya ba bedru Aduanaba do you know say auditor general report wa abai Aduanaba 21.something billion no 21.8 billion Aduanaba almost 10 billion a budget surplus sabro for no mentiase because think about reflect what 2022-23 budget nim ye hu hwiwo Aduanaba ti sa 10 point something billion in da ho na Aduanaba ya hwe nyame anim na ye de covid levy aba ye de levy aba ye de bola levy ye de bibia aba no Aduanaba na 10 point something billion so da ho ya anti ho asem da until say auditor general e ba be boso Aduanaba ntino yena nkasa ya kokuru ye man no e de akoto baabi okay Aduanaba bibia ni ho abetumi solve this solution until say yenina ye be no munso ni atwe opɛ sɛ mama beba no ba be pagya ya firi sa nkwa so mu na me gidi sɛ na ntwi so ene me be ya na fo nya ni so entwe wo pɛ na ye mfa ntwe John Dramani Mahama ai asofo no say last stop Obana so have na ankodia akra yenti we balance of payment we be a destiny ethicosi you can balance of payment deficit so what dika ka say issue beto ha NDC ni fa o chiremu mani sitino MPP ni fa no so dem na no so achiremu na akosi ba bia wono so balance of payment deficit na ye kana ye die nyina na ni ye
about import and export. Now, budget we are 101.9. You two products are about a tree deficits. Deficits near Wuka. Okay. And surplus a year Mpasuaso. Now, you may to me, but I say, yet me a budget in your surplus. Yes, you say you bid 100 cities. Yeah, yet me be 89. Ed bito. Debbie, yet me di crime a bisa. Yes, budget no cry, dear Hamia. Yeah, the Biamintia sense, your budgeter. Safi Munina Skawi, and now you say the bebo mine hobra. You're quite anymore, as a quite supplementary budget. I don't like that position. And your own, Debbie, as I say, you who say, ye discipline on our fiscal policies. Yeah. So discipline, no. Ye pay. If ye subanti, if you say, Yanshe near me, to be an insua to Ninsua for baby for, as I say, a bind 101.9 or one and to concretting TBS, as I soldier for a cobo bind. And no ma on. And no maybe an ANC, Agyenim pise ebeba. Ye budget na our contingency no me I don't think they factor it into our budgets. And no na edi dimwa maya bedu de ye dri. Tembia ye budget no so. Donors e support ye, donor funding. Fisa ban no sika onya no ye tax, grants, loan, is any AIDS and a Kikambuma, my you who say, Siaska we any ye boabua no. But dear, and Chichimunum ma encosevi and say, budget near ya, and Jesus can be the hop. Ah, ye peja, edia took one same, ye dear nebubu, ye dear ni ebubu. If you say ye betima jiska say, ye beji busia say, ye betuaka to say, the whole year near the 101.9. But so what's steady pa? We are not disciplined. And I feel so at a point, you know, what me who say and penifona TSC abonting because ye need oh say yenka no crepa wo asemnum entre tambiano ye frano ntoma na ye dia betudwa enti epim wo ma na auditor general so de ne fam de abesoso na che say ye strike here and you hu balance na say ahaye ana say ye sika enyunu no edoso sen de etimi disi because yetimi ko gibusia e di kotua besia okay ye the service ye debt because sas e ka ye di bebre ni nyina no ye besia ye gi I am a free intina restructure number fi say ye ntimi ntua ye ka na wuntimi ntua ho aka e kwan be na sese wo fa so baku ye increase of direct taxes sa ban no watutubo tuom direct taxes na indirect afei importation o maya etimu no ye ni abrofo collaboratia to ye bibia egu a bibia ye use no mema yes yekra adentina no pay ya ba e kra nka mo ma ye die ohuo ene mutuo asantimui good and when you know it goes into our imports. Yes, tea, capsi, bibia, ye importo prior, ye di, a similar mimina nabrewa, one kusuku, dabitima ye, cottage industry, asin snake bre, a ye prior, 1.9. I had a way of crying to Yanto, he said, Abrewa cry, dear way before, Abrewan word Yania, and yet, it is a winning you cease to be human. And to say, ye anti-man strike it. Import and export now. So budgets or payment deficit with the bia ebeba. As I say, it me Gina who say we are not helping ourselves. If we say the bia no, and no ma ye crowd duono, nina ye enyama it into our fiscal policies. If it's a bedroom point to be a month for $80 edia per dollar sebe almost the back crowd moniema.
abrofo a wɔn te ha yɛ adwuma ɛpɛ exchange repatriate wɔn so profit enti deɛ na ɛsɛ sɛ aban no ɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛn ɛsɛ sɛ yɛaban ne aban a ɛbɛba no tumi empower local businesses na nneɛma bi wɔ hɔ a yɛtumi si ano mmemmenti aseɛ sɛ yɛasase ɛyɛ rich kyɛn aborɔfo asase yɛwɔ asase papa sene wɔn nso wɔn tumi dua aduane de bi sie ɛtɔn bi ma yɛn ɛdi bi na yɛdeɛ yɛbi biara importo nti yɛntumi nhwɛ sɛ aburo ɛne mmo deɛ ɛnka yɛn nko a deɛ yɛadua no ɛno a na yɛbɛdi yɛyi aburo nkateɛ awio atokoɔ na sɛ ɛne beans ne yɛsɛ no nko a ɛsɛ tumi sustain Ghana ɛno ɛne bɛtuma ma industrial revolution na kɔ so na yɛgya importation so that our budgets and the fiscal policies no entimi ensi abontin te sɛ deɛ da bia na esi abontin so yɛnya taste for our product yesterday na yɛnya taste for made in Ghana product yɛnya taste for our food na sɛ pizza ne nnuane asɛ sɛ yɛabɛgye hina abantie bi yɛpɛ aduane adia ɔpɛ pizza bamboo shoot misa sanye mane jini wo ha no yesore so a ne yenya yesu wɔn so de hɔhɔ ho sɛ ɛman yi wɔn man no wɔn na de bia wɔn patronize those products sɛ Ghana ni abranteɛ kɔtena barbering shop a hwɛ nneɛma wɔ hɔ nyinaa yɛ imported clippers bibia yɛ de siesie nipa ni beauty ni nyinaa ayɛ imported enti yentimi nya paso wo krom ha sa machine we enti yentimi assemble bi wa computers yentimi assemble apostle ko Joseph nanu mi hunu ka bi okufo enti yentimi ma papa iska na onye production for our security agencies ohodi so obi pekat ye kra de ba na obenya ne buti ye kra ye kofa broni be ye kwan a na obenya the consultancy because Ghana you know otia obesu anaso bi beti broni die ono obeye na dwuma ko kikiri no osne nanka eniema ehia no te se akwan te se caterpillars eni niema ye de road construction ne yen cry no mum na kutokuro ne aso ne eniema ye betima ye no srada da so te wote Ghana da so enya anu ya na ya adane dane wote Ghana ekra kutokuro da so krase kan China foi bibia hwe ye tia ye ne yedi fufu China foi ya ye fufu pounding machine abre onu nyi fufu da bi omo fufu nyi omodi da wo yo ma se awuja wa na akonkon ho ye aseyin ka ewiase ho fi se ye no so enipa ewo one city in the US also the whole country 30 million nipa ewo Milano in Italy they are almost the size of the population of Ghana and so she has see free Accra to Paga she arable lands Mr. Concrete we so the brochure ha be fifi and the na ye problems no ye solutions no ekuta yen ya fize broni ma me research ma se kodua emu yen CRSI omo ho ye den tech science department omo hwe crop and other yin omo ho ye den collaboration ben ene ye tertiary institutions ni benya ye betima hu se ye betima dua bode a in 6 months esi etwa se banche bi ho 6 months na abo adentina ye to ye bibia egu asese emu na eyeyede pizza esam na eyeyede pan ayekwa ya be okoto gobe kura ma obi a wo no se na wahedi kan bi a ya sade onisika ehia no gobe kokko ni adua enso ye rich because beans ni ye gari no kakra ye kokko a de be ka ho ye unya kosua kura to so dia wawie atikwafe 101.9 yentimi promote sa aduane wo me ko Italy Bologna na come deme fize ye chimi go room detain me anti me nya akwa du Bologna na ade asan ne kobo nan restaurant bi atum na obi direct me wayside restaurant bi na me ko e me se me pe fish adwene bo no ne ma no e na omudi ma me say fish na me challenges no was no peshi me yende me din force
enti yesu nka gobe ya package ni kama uba ya upeja pack no e di ahye microwave ni ye yesi wanim upe umpo ubedi enye sa akotopa no di eso uni na ubetima ko any restaurant in Europe or elsewhere say mepe gobe anase mepe bayra pesi aduane a omo menu so no enu na obedi but go to some of our restaurant na ko say aduane a won ko 1.9 enu so na Ghana for mrantie na wo mo agina bodwese no wo mo nya kwanya na so wo mo kodidia enu no wo mo pe wo ni fufuo enti ya enjoy taste of foreign products no say your clothing say ye bibia ye enjoy ye deficit no ebe kosro say ebe kosro Yesu Kristo eba na Muhammad eba na sa prophecy ebedi yeso a me say ye be chesi wo mo if say ye nya ya dwen say ensisa nyame amaye that sa free will no say ye mfan take decision no ye ni sa will no ye abrofo decision na omo de be share no ene ejuma ena omo so enye prepared to leave us ye dua no omo kura dua miwura kwakwadwi ena wate ne ka no ma me nko garden boy ho ai yesu dimbo destiny hoda akra ye die no mama papa menko yewura land enya ne ntie se hwie be bia nondu mpa mu die na akra wa babeju asante memu obechia wo hene na senkaye ba akomienu bia wone na chitaafo ne party ma wo no wodi ababeto won na do pe yedi nkomu bi na yenyane ntie bi se chitaafo no bi wo mu de krata akoma metro ma asekura se nkombe hia motoka yesi amfa ma wo mu strike ya communicators ikoi yesi fa ho ni free na mo be ko strike ya adenti na line ba na mo be ba radio so ka be kan ho asem no ami atisa alan ba mo so mo ko strike e ho nsem no akwa 101.9 intiala wa makura se nyenkeye ya so MPP for no omunye prepared for power in our next elections. If you say, I have not confirmed it. Make Kasama Manusi. That's what man you better about. So man you can will be account 2024. Say ya tiasem kwande. Oh. David, I say. Me say. David, so I can't say dear crown what we're gonna need. I can't MPP. I can't get our next election. Then our next election 2024 election. So it is what can equal MPP from what we're gonna need equal MPP from what a can MPP I can't get this year. Oh yes, man, our election. Our elections are 2024. When you're prepared for power. Said ye NDC a power. Emma MPP for on the silver platter. Sana MPP for a shisha wamoniema. Unim say incumbent bien where opposition bien where winning elections, but incumbent no every incumbent no shisha. If say the Muhammad President Muhammad case study 2016 he was not saying anything. And no answer on namsa. Ebi ena we must start. Ebi ena womo aihihye ya mamre na ya mekano alan ba wo bakroman e ya mamre kwanso sebi wo bebodam a edififie enti wo ba fie edi ne ho abekire ne hene what has it got to do with MPP intra-party politics any berry any echinum pa it is alan ba wo bakroman aha no free aha no onyini ena wanya ofre bi say esese medim ho kokire mehene ansa na matiasi abontin because amamrem na nye fe say we launch 101.9 o hene a o ye uti anti me embra me ye madwin say metu franka no me wo fa mo de me ko mampon fie e de me hye da kokire dasibre o say bonso okay e ma ne bompa ye ma me sa
Sa tumi na ye na nam kuta no. Eboa wo yenyi nyamesum ento nchen. Me say our ancestors, they play role in our being. As I say it is ye na nam na ewo ye ewo papa ye da so ekremu edimu. Enti say mo am party ni say obakrum abechia nana na oni mo ahia mo say strike. Communicators no me hu o ma ya o mo ye mmobo. Fi say Womu twa womu hina ya mo dwane ensone hu womu num womu ye bi da womu anhye womu mobile phones so proma ekozi den se wutie yawa na Abraham Bodi kasa ni 1.9 utimu se yawo bi wom utimu se nantintwitwa bi wom nanka ye kasa tradition eye wo amamre no hihye. If there is anything in the MPP or friends or tradition we ye hu hia kra sa gombe ha womu na sa brofo abeche ye politics no say mafia yen yetra Italy na ye ti the word mafioso ase no enye kasapa enti omunyai say ye be ye no mafia. Do they understand that word to the latter? Oh mafia Alan oh nipa ba ku bia odo no it is what mean mafia no na de o penu no e be gina ku na anima ufi say Alan bedo sa nipa no enu ni voter apathy a me say ballot so aya ye to abanse no me say nipa sheda e protest vote me ntoma NDC me ntoma NPP me ntoma 1.9 no say no enye sanka parliament bi ntimi nsi ho say wo mo a wo kuta mra wo hihye mra mai no mo to aba no obi asa e ya bufuo enu no wo mo dwen ho no wo mo hu say Alan beba say adru no so say adru Agyenim so say adru Jogate Baumia and others so no they should keep mute because it is their party. So omu ye ya omu tata Alan Crofo ya omu edi ba bontin ayeti ye need preview to any information apart from what they put on the social media and other platforms ayinya akonya e can be. Sometimes omu kan some fa Baumia ho a you go say so omu kan bibia fa Alan ho a waka say Alan no free Ghana time sa intra-party politics na ekoso we mem na time it is Alan ba na say ntizo omo so omo mpese omo ebete a omo ye dan nipa beti na de be ferry a be ya ne say ebedrum bi na omo afifa phone na no kofio yeah no omo kasa na omo kasa dindindin enti wo ya Alan say a say NDC need omo candidate ba mo be omo den enti na kroi na yetim no adapatwa na wa no ya no utumi kan asem ya no ye reward so we hu say u be kan kre na reward pa de unya bi wo asase we so especially in our two political giants no one more no ya no a obetima kakasa pa vemo it is a poison one na ye hwe wo manim na say wo be ye hu say asem no nka unya adwuma if you say communicator who are they one for phone every no one ye den delegates here or koi sabi we cause all can delegate us one man do information go ye was kwai ebedu benya na okikuta emu ne akoko emu ba ko pen odi ma me na so more the greater emro put some work to the sense sometimes you cannot understand why they do that to themselves no one their babontin and no ma omo ye Alan nyina ne omo fa DCs nyina ne yenim yete but omo ye de arsenals na ma NDC okay omo beto abo omo beto ade abo won mo agra yentie we Aduanaba we dey say bin ka dabo na anya omo ntoko anka yen confirm Ghana asem dabi we party asem nya Ghana asem ene fesi won yen koka yen ka ye dabo fo na mo asem kan confirm de ye ti baby a ye dwen ho a ye de 2024 na o kan be kwa kosi Ghana asem se ne o kan ye no tie na ma ye ba kosi koda so an koda ti o si ye kan bi Aduanaba on say ye issue yi ba ye with regards to Haruna Idrisu ne Muntaka issue yi ba ye no Agyenim FM 101.9 so asem no din eno na ko wi asem ma ofoso ampofo ko lusu ye no on say
yasemba omo interest ni ba mu too much no omo so de ba na so mu interest akom too much eno na this asem ne ba enti obeti say me ba be kan si ala na asem yi so Haruna Idrusu ne Muntaka before appointments no say o me ba be majority ne minority chief whip ne asefo no mo nim say what time omo mre be so ama omo akọ before because before me ba no na obi ho ba be no obi no wo ho no and a general mosquito acid nketi ya so the gina mu ma omo sa appointment no enti na enya ade a ye nwanwa pi ma ye num bi no but the ye kan say akofo na waba no ye susu say omo di omo hope omo support no mbe yi bibia free omo say omo anya the longest opportunity ye na ye kasa kenoforia ta che na nso che woto amu ebon na asefo ni nyina no yenkro ya so na ye resist 101.9 because ebia reshuffle enti say ye say yentena chire na yen support you see sometimes no e very important say Haruna Idris ni Muntaka ebeka parliament na omo mentor what do you call it at force in the upcoming ones no one experience be free and sound on base is the parliament exist not when I you more free parliament and also more lose election free parliament no and I will be use inexperienced way no but some year Haruna Idris ni Muntaka that's what parliament no me gidi say omo support ni omo mo a ometimi nyina no ebe ta omo nua nkuma na echi na ye dia pegyo omo nso say ne mama mentor binum to say Felix no money those guys na okuja trouble akwa mo ne omo abaye powerful party no no enti Aduanaba eno de me fi say this week e ko na we dey we will settle on data obehu say parliament no NDC be pejam na ye adwuma as normal Aduanaba na secondly you see politics just any opinion kan 101.9 very 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 dangerous in our world they are everywhere when you choose it especially when you choose it as a professional it's a very very dangerous game. Into the word mafiaism no crano if there's another word who say no can use but what I have learned personally they say in politics you don't have a permanent enemy okay say ube choose a way mean support no Aduanaba somebody like Koko Anyidohu once upon a time was very very powerful and integral part in the NDC party and now I know what I say opa omnye press conference 1,000 a day obi antie opa onye de opa bia obi antie ne kasa okasa kura na sebi totofifi wa bi kura na be pie no aka na amya hu se nsem hu na wo ka na wasem e kura no emfa kwan mu but sometimes ago no ube hu Professor Mers kura na aje se wudi kan hu Koko Anyidohu but ene enwom ne sesan ya asa no so asesa Agyenkwa 101.9 very very unpopular in the party. The same thing is happening in NPP Amihui. Until 2005 or so, not Dr. Baumia Agyenim, no any party card. Per the yet every Kobina Japan in Yakika Honsum say, or him no hin to and a party card man. Before the Nalan was some party no 1992 coming. Now, and I make us in politics and one year careful. When your time be unnecessary, Abra now you didn't call for it. Ne bonia waye nyina alan as a political say ne career among kolan totofifi obi akasafa ne ho anyhow ne say what the support ni na ho de akwa taw mampanyi je ekufo achi ne bonia waye nyina no obi be kasa secondly wa contest na akufo ado enti na no ono ye contest na enti alan bonia waye no NPP sebi ono na feature ya Asante region kura no say no ya insight omo against the man Agyenkwa 101.9 you no fault of this abra yenim say ebinum tete ho no sebi omo de Ghana aye by day omo de Ghana aye work and pay abusuakuo bi o Aduanaba omo de yenye omo ho tan NPP especially Ashanti region MPs no atumi aye afa ahwehan ma papa yi ya san ba be the Minister of Trade abeka ne ho biom agro yi mu ye yiwa firi mu o say aka masa ba ko a eno so ye de aka ne ho Aduanaba na Alan Momu a wonye bone Alan Momu ne bone a waye ne say wo de ne support ne sika ne bibia ataw mampanyi kufo achi enti say we are inciting against him but the dangerous trend of mu taking is somebody like Nana B Justin Frimpong Kodua also we are very 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 careful because make us say yes bibia ebo bibia free baby neighbor okay communicators mere communicators are no more form they cannot decide on their own or say report wo mo anya na no pay
around 5 a.m. I ya prepare say ye ba ba dwinwi ga. Atikwa 101.9. Yen tia say much simply because Alan is in the region. She say Alan e ba dia mamu hwe kra no ma me bo hu dawuro kra ma santeman ante. Aduanaba otumfo fi Alan nya wura mu a obi bi opeso otie bi obeti say papa naba. Inti Aduanaba dia ye kan say politics no, especially we the upcoming ones are yenya kapre wo munni MPP ba ko 7 years me communicate adwuma kra wonya bi nye nso wo se mi mafia obi wo betimi mafia Alan nti omo no so omo toto omo na mo yi because the table can turn at any time turn so na wonyina yi a betimi atene on at any time Aduanaba me say at any time sir at any time na Alan dey mission in crime because politics there emma both side serious etutu ni normal yi Aduanaba the American say normal ye who say it is going against him no could be his fortune. I think 101.9. Yes, Aduanaba. Me na me campaign manager ma obi. Not this recent election. Yeah. Aduanaba ya grants work ya bibi ni say ya wie candidates ni nyina gu ensem Aduanaba. Obi everything is against the other candidate Aduanaba obegina ho. Say ba ko pen o kan. Or say no woman organizer position. Yeah. Or say ma mo ha nyina mi bisa mo say ba ko pen. Munim say baby ayeti de eye ne responsibility say mo ka sika ni mo aduana mo bedi ansa na mo ato aba nyina ye incumbent organizer ye o chesu na mi bisa say mo ba mo didi. Aduanaba saka say na ma eluso election. Ambaso no mo nidi ye. Aduanaba sa se mo o ko sesa ne he o se bisa mo ba ye before mo kwa akoto aba ye mu hu na adidi Mpasuaso obi anidi obi aso nidi ahwe ye hwe ha ha na escape you musa Aduanaba na make no nyankopon no 101.9 wo se wo sere nyankopon a wote so na wo hwe Aduanaba nti no wo agene say everything is against him mo planning against him na nyankopon so nhyehyɛ pa bi ono so hyehyɛ ma papa no nti no on de on ko so amo na koro atamos de ne yan hu okay house to house papa na embre mama papa na nyina ho me papa ne say nko wi ase a yesi run of kakra bo no team me na be president nti papa na de onko so now one thing I very important especially Ashanti region anya to ne doso Aduanaba nya to ne doso wo manpanyi kufuo yi ohu odin te say the papa yi kan aya kasa so omusi say no enya tradition enya line bi o Aduanaba who can lead the party called NPP But who can lead? Ade omusi de waye say obi who can lead the other situation be any leadership wa ehia o Aduanaba NPP could not prove that especially with Bawumia especially Aduanaba especially with Bawumia Ekufuado government president. Any sector minister. Will you describe this government? Minister. This particular government. Will you describe this government as a successful government? This particular government has failed completely. And this say yes, saya. Aban we nyina so sani kuku ne kaka nyina ekọ. Na yenye new face completely. Bawumia can nowhere say we different from Nana Kufuado. No. Oshene Kufuado. Aban we Felix na ban bia Ghana on record. Say oman bia se sebi Burkinabes ni Togo kra se Ghana ye ni the mamo and this ya failure na Kufuado kwa oso Bawumia nyina off Bawumia nya off onomo enko 0204905655 0596248959 pacha udi ani ba bia akasa fi wadaroma Ajikwa 101.9 pacha udi ba bia akasa fi Aduanaba onumbremi asali be trade ciao Aduanaba obo bemedi ema botni ejuma am changes for atuma kwa ngoma nyina na me kase nkoma ahoto project wi as ye papa kwa bread for me we dey kunkun na me aso ye se be digiri ejuma mama papa we ye na don because the fella so the vocal ye so fa ye en kaso fa ye bi aso na before breaking the age no ya sister after new face ama all and this so you go this Aduanaba ala o Bawumia o ye papa kwabla do for e di wo mo e chi beka for e je na me kasa
amemo ya fo de sheni ade na pa obi ala ala o mu nyina so bi ana fa da ko fa do ebu amemo program e ko fa ala ana ba obi afani ade a atije akokore wu na ade akokore bi ade ibi ni wo ta iti ga for this be ba je udi ba bi akasa fi wadaruma ango pa no mi wura na so e anga ko pa o ya from the attack and boniwi to rense papa magana to akwa yenti ai boton to communication tani no ma woni ejuma dan ntendi to form boton to communication dan no regina chamana na kwati na itola ba na ai ati bi fata me mekan ati si shon pate o gana ha na ko so me so ni amapa ko je 10 million na mo di pele ka pa boniwi ati di pele mo di pele ka pa boniwi ni na ya ka kala boton ti no mo ye ekman mo je gana for e ti ai fu mo ko strike ati gana fa mo ti ebe that depend ya mo di pele mo boniwi gana ko complain te akufa do so ba ye ka na mo di pele te ti a wa o ti ka pa ana pensioner ti ka pa akufa do so ba ti te ta o ni na ta mo di pele na what gana 101.9 mo me ba se odi ba bi akasa fi wadaruma for ahoma no so ba se odi ani ba bi akasa fi hello ba se odi ba bi akasa fi ya Idris ni to bo parliament obuasi yenti Idris yanko bo nshira ofa ma mechia ya esa mi boss yewura wabra ojo adapa o bantuma constituency mo so bad in NDC parliamentary candidate yanko bo nshira na menya Aduanaba no kwa sampane se Ghana for in fact ya swan show aswansa yinu de mood lo what you say na MP before go penti jo mama chere say ase se be yele sa sabonzam yetie se jo mama flu wo yele wuza se na so go for pa na yele tie abi bo na mo so me hwe na me ba be se Ghana na mama Ghana for ko ti o mama to ba mom enne obi o se be e na da in 2024 e ba die enye se bi na katemento fa e de MPP ya na be to mo ti na ye se ti musa masa yanto ma be bia NDC parliament de bia ne jo mama aje bia na yanto ma mo bum na sa yambra enye sa dia yo be tre mu si ya na sa ma ne pro Idris obuasi ye da wasempa che odi ba bi akasa fi wadaruma ba mira na mi huyo na so e Radumo na ko ni Raduma na ko fo amu abaso na mentia o mega fo alan ko di matin ni te na kuma se sababa ibi fi o wai e be se obi amra na de fo me se bindu wa mo tuma no kuna isi e be na so se e be o so no no go le me bia na ko fa do po jumen ama to asmaye and if for come on to okay ma ko do mo fa sama ya amo me se paso bi ya ibara to matin also if the demand ba and now and the bit of the linear you're gonna have to tell you gonna have into a human idea na so bua let's say kana for you na be to aso ni ko ni mai ni firo pa so a but the gonna all sell my no ye training kwa no mo ye dem be to aso to 24 ni ko ni pa da so mo na na ye da wasempa che odi ba bi akasa fi wadaruma hello hey what fije yan for from ba se odin ba bi akasa fi wadaruma hello be ba se odin ba bi akasa fi Aduanaba mira we are Solomon eh achiasi wan sabre na propose asiso watch my the janof and I no pay me do I play my more abaso na me se yakubo shrine from apa na sia ka abusa panyin e chema ode no ko apia akuka abusa for me nchi omu nyina na me more abaso na abusa panyin so ka na nchi na no pay na the vice president the finest vice president Dr. Mahmoud Bawumia that hene Ghana anida so NPP
wɔtwe party no non de one country that it have for say yanto aba ma me a monto aba me mo Dr. Mahmoud me aba so ba so and then you run on chamate ba mo ba ko sia no na me share Dr. Mahmoud ba me a na me senya me share fa ma no pa Aduanaba me share Dr. Mahmoud ba me also can ba wo problem sana you run ba asantimento mo obetia wo hene etiam nim se bia MPP achitafo nya no obedi pi adwetra na mo kwa kosia no obi a me chia Dr. Mahmoud Bawumia esi me chia baba wo so se me chia Alexandra ama me ko manim na mo nya na nya nya na ba ka me kan se wo hwe na na ko ko fado ene Dr. Mahmoud Bawumia en share Aduanaba o mo hwehwe na ya abotre na Ghana for see here ye nyina bi dan se Aduanaba e be na covid enya mae no Ghana for na de ku foto ye di baton ma no eni ma papa na hwehwe no nye ne maketwa wo te se baya ni ene you ko ena mai se papa na nkasa je tu se anwo kira bagana wo te se na ye me ya se ye nyina me di ko mo ye da e di o ma no so di pen ene hwe Ghana si ketutu dia wo so me so e di twa ne ka woni ne yiri bo so me so di twa mo ka ene wo ti ko ya ko tri ni ko ma wo tu ya yampia e ka Ghana no si ketutu dia Ghana chama no a problem la wa se wo di ko ni sika ketwa ente wo ni o ma no de bi o so da te Ghana ko se Ghana no mo e din o ti Ghana wo en ka sabo so me ketwa woni ne yiri nyina ko mo je no mo solo ya na wa sempa che udi ba bi aka se fi wadaroma Aduanaba mira the body mo si yo ngo shaji ni wa ma no chop yenti o ba ko fu ni aso na ko to ba mi an so na ka mo ko wa no wa di ala le le ba ni di ko je ma ba ti le da ya le bo ko ya la ke di ala ban chama ya si chama ona bu de se ni se chama ta chama ta to ja de si te ki ona bu ba cha ti pa and now the dress is also started the dress to the man to bring him up on the board yesterday. Honorable Economic Community and pay so more anything was you took the progress to Commander. Second one, there is Aduanaba. Oh, the name of about Monkey breaking. You look police commander was Santa Region. That Abana Catana breaking, the police breaking one. Can you also to phone from the Mama boy, I started when you saw the kitchen in your cool. Intelligent. Kitchen like that. You know the empty. What are the questions you want? That on the one. That's the way I like to find it. But you know what the way they so how much I was going and quit. Get every such a way of the lobby to see. What you can do is say it's about to do what you like. Yeah, I want that. But that's what you want to. What mo shaibu wa manu chop eno yate ne nkanom na hilas last go so de ndia bosa na chamaten na wodi MPP animo betimi abeke ititi o mo fama no famous Emrat enso onso se akoto afie be yiro Filipo etibetim eno se MPP e de Ghana beye beko promised land and so could just empower furniture west and so e de ne de aba wo so ti ano peyemo ene adwuma ma menko WhatsApp o ma fo adwenkyira aba no yenkenka bi emfa emma mum wey OPK patriotic voices go so eno msina na do ni na MPP the economy no ebeba na tibio na enoma aye fine Shiftman atonsu eno wo se alanchamaten na she ne campaign ase a wodi nyankopon na edi anim kan wo ba santimante mu abechia opemso edie opemso di ni shira pe ma no pipia be fine breaking the 8 agenda be possible bosheba a mystic go sunzungu onso de ne dia ba no so man penyi da ma etumfuto gu Ghana fo ni wiase ani sa so nsemo a woka no enkonkosi hwi mama G ka so a ode ne dia ba no se NDC aye o madwin so munti obia leadership no saye nti obia honhom no won chese nye won enyaye mira akra ye ko Ghana fo akasa ade na udijai destiny sene his excellency John Dramani Mahama sim se jata sene o kan ya me no nyina na opanyina ntwi so nyina so adi hu adanse se wa baby am ye hu a o de toto ene de ye hu no ho a difference ne te se bi echene empaboa difference ni sunyi
eti wakasa ne nyina no de mane ye ani gisem ne say wasan hye encourage am I hope say all hope is not lost na yenya wrehemu onimu na yedi 2 minimum 2024 eno ma atete apansan a wiase nyina mpa ya semutia amama nyina edwane ye yi no yeba be hye no ma nka onye ebi da na nke be da oto we wa hye ne yie aye ne kama na obi abepu agu yi o se sa hope ne sa gidie no da so wo ho a adwene bebre nso aba be dey abeka 2024 na 2 minute be din set ne nsemu a obepeja Ghana se ne ye nyina na yetimu dada na ye enjoy no we mira destiny na wate ne nka no mame nko akra ho papa Ghana for aka so ye ko de na dijai de medija ya ne Ghana for ne MPP 42 ne say asa almost an dangerous to mo hwe yi fi say omo candidate omo preferred candidate no mu bia wenia they will need support from other candidates nti say omo anhwe yi na say omo sa abranti a na oni ne kasa ohun de won kan mechiam Mahmoud Bawo na also kun bi asem Nature's island a complete enemy so the destiny kan here no some misfortunes ni eniema omo ayeti omo hono ebetimi ayese omo editia vice president if you say yahu bida Aliu Mahama no vice president omo tu omo banwie na yisi Boateng mu dinachi ye Dr. Mwakutufo no ye pillar e wa Ashanti enso ekowie ye no yehu die ekosi endi se baomi aso aka no ko ato ho te ho se omo Jimmy yoyoya omo no ono anasem omo fa unity enka omo asem fi se de tie bia no they will need all of us including those in the middle line you see floating voters no sanya sadia omo be so omo man akobo no ofe yi ase so we mira kwakwantwi na wate ne nka eno na mamenko na Nana Kofi Senya akura anopai mechiawo